Jesus, oh yeah, me back Obia, back Jesus, oh yeah, me botanti. Jesus, oh yeah, me back Obia, back Jesus, we are me potent. Jesus, we are me Pampopia. And how can see? Jesus, we are me potent. Jesus, and how can see? And it's a beautiful Wednesday morning here. Midweek's edition of the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. I'll pay you the Nyankopɔn say. Who name the Nyankopɔn Yama won't find a sedan did the Biarada. And tonight my old friend is 0593 40 6565 0534 050 199 the Nyankopɔn say and I'll pay. Also for Fabra. Hello, good morning. Maybe Jeff Russell. Mrs. Minta. And I pay a Nyankopɔn say. Oh, if I'm not paying the Yamiasi. One day in Hawaii, and then I don't mind so good. A man, a man who signed you a move from Bavawi. And I pay me fear for you now after Dan Kennedy. And then I say, I want your soprano bamboo, dear boy. Selection, yeah, me remember your count. You want to say, Edia and Yejuma, and that day on the wedding Kunim with fee. The answer is after Dan Kennedy. And I pay the Nasi Baby, Uncle Sonia Bambo, former Colombo School. The Colombo Hospital. Bibi dear cost for my Enquires on a radia team for my. Near the master Dabamano. A better so you don't know why a young Kayan to one after that in a year. So Uncle Sonia home by Papa Brown of Prince and Miss Rao. Amen. On your cost. Any day now, see way of flow and bro, my Ghana. The Radion Custom Tower. And a premature lawyer fans of DL presented. If you madania Hofama, the dear Mobia, Radin and Obia, and Obia home by and we used to do. Amen. Amen, Mrs. Minta. Good morning. Hello, good morning. Yeah, Frost, and who your papa? Yes, I'm Sandra. I'm a Sandra, no pay any Yankopon say. I'm not facing a means on him to assess a man. I'm a phobia, what a bread. I mean, son, or not. Amen. And now I've been saying to Bubu come, I was going to be dear double. And I personally done Uncle Francis. I want a bamboo and then a chef for the Ashem in my bush here. And I do money in I am at the party and say I think a bunny beer. I asked down one near the man and down of free. But then I'm asked at the mamma sister's love for two, although Brunin and Bass. I'm at the moment. And it be my phone now, but then I'm asking the mamma in our month. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Asante Zongo.
Oh, Papa, the job of oh, my angel. Amen. Asabia, my son, you are the class here. Oh, me go great teso, me come my teso. Yeah, bro, my friend. I don't feel what you don't do, you know, what I'm doing. Amen. As I said, you idea of the boy, my Ghana, no. A boy, identity, I tell you, on a permanent time, but what did you wait 2 years? I was in Kenya, and never pay with your mommy. Why are dear pa? Never show. Amen. Ukwada. As a man, you know, if you go down, Ukwada, if you are that, it's in there. Not to know any chance of your work. Then we yam. That's why at the cashier, why am I on my brabo? He came here, me, Sumuno. I say, hello. If you want to put you in a bed, then you get. Oh, that's a year. He came here, me, Sumuno. I say, hello. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi man up here pom to say. I'm your domo rock up now. You know Yakopase. Miss me who papa. You know about the Yakopase. I want to share some in the bamboo. The Asher. But then I say, Emma Hitman, Enquires no Bravo. But then I say, Emma me Priscilla, Odobroni, Nympha, and then Enquires, and then Ebushana Bravo. And yes, sister Sandra, our tema free zone Enquires, Asante Zongo Enquires, Mr. Sako de Enquires, Mark Sandra Enquires, any 499 Enquires, any DLFM Callers Association, Ukwada for a woman in any precious fans of DL, Ukwada for a woman in happy so the Hitman. Kofi man yanko pon cat one so home. Good morning. Sako de. Major also Sako de no pewa pom to say. Nyamia do me we mpacho nso e. Nyamia do me so me hu ye papa. Nyamia se ne nkran sha odi amaya no pa we. Yankopon hira o no nto nkwanam. Wakuma so de nyina nyame nyama o. Amen. Brakama no pe me de nyamia se ama me so penny Honorable Bishop Richard Doche Anyagbede Adona International Ministry papa ba ko pe. Efi o me de nyamia se ama mabusu me yere ne me ma. Me de nyamia se ama me fiefo nyina. Medenya miasi ama 49 nana kufiyima Asante Zongo Mekua Sandra ewo free zone medenya miasi ama wonso Kufisami B DL College Association for nyina ena loyal fans of DL presenters for kuni nyina medenya miasi ama Obia ewo Yesu dimu. Amen. Amen. Good morning. Me ba chonya me adom ye hu ye papa pa ye fro say. Me ba cho e fẹ́ me mercy me ka se free betili. Ma mi ti wa no pay. Me ba cho anopa Nyankopon e be nyame ase. E na na se bebre se nura owia o de boy ye. Na nura nka so no amnso ato ama awie ma ye from. Dana se ma mo amodwuma ye fo ho nyinara. Damu asima ankola ofra ayarefo apenfo omubura manerade fanu sanka wo mu dana asima odobro ne nemma dana asima mu nyinara dana ase ma me nana no mu ne me nyinara dana ase ma no wadu no mu bro mu nti amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning, DJ Hitman. Piano no pe wapom to say. Yeah, fine. Nyanya de be fine. Yeah, the nyame asema mi ti wa no pay. Nyanya I have you this week now you Mr. Rizal. I'm shop me nyanya asema mi mami e wa ga I will do me so ti na mi boss. Am shishu e wa Taranita market. Na sister mama not more was Taranita market. Na sister Futua. Amen. Amen. Me da sesa won so otumi afre ene anapay. Good morning. Hello. There be went to me engine as 059340 6565 0534 05019 and I pay ye den Yankopon say it would deal Anidaso Wɔhɔ be a jumadi so. Good morning. Hello, good morning. There be ye for fraud. 059340 Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me pa che fra say. Hello.
Oh, too bad. Mami Irene if you poke was here pay. Mami Irene so what then yanko pass papa. I thank God for my life this morning. Mami Irene if you poke was what then yanko pass. Good morning. Me pa cho me hu ya papa ya fro say. Area mama, kasasi from. Area na pay ya yanko pass. No pay me yanko pass. So ama di papa ya here. And in tell good to first. Ya take the Bolivia. No pay me yanko pass. Emma do right the way the. And I see my come from. Any other brody, anyone to yanko for wish you. Amen. May that say. Good morning. Good morning, Hitman. Dixon Bada Kukwa Kujeji Droba Chima Dukro. And a pay. What pum to say? You start from Paibonia Sheen. You, Yanako say. That's it. And a pay so saying, I'm Madam, Nadum, Assumisonamity, as Mataka, Madam Abu, you may get a fee. And a woman me ask a to say, I'm say, Medanasi, Edanasi. The Danasi maybe as man your man Ghana or man to him and I will for me now. Medanasi, and Mamma Shadwap Nabia a breed, and not other Tiap Shabiam for a breed, and then my dear Yunana, not autumn war or my Hinijanko a breed. And the DLFM my folk of fall by Hitman Sammy B. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe I share for us. Much of the day. Cassa free him for. Asafi come to 25. Mami Tiwa no pay. Hitman no pay. Then I'm here to be. I want ya why am I? Yedanasi. Me kwaje me hunya me cancel no. Yedanasi. The why does be. Say be juba crown say no. We will. Ni jema no say. Your be ama me be brun your yema me asese no. And me have me money na show sir. Ya dana sisi obo obo bai emra obo kosku kola obo kosku ya sina kupon obo obo bai mi jabi baba mi ya kwa sina kupon sa mi sense owu ni mobo bring na sebi abasa mi so ba ya manu wa ya manu mi jabi ya te sense mi jabi busia so sa ya dana si mi da hitman wudi we busia eni odobroni eni ne ma I said, I've been so more by the Jamias Bebre, when ya why am I? We couldn't in ma, papa ma, there's a bushing no man Ghana. With the president, just the president, so said a couple, someone who by money answer, or man I dream Bebre from more man. But then I say, a man a couple, I want to amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe I share for us saying. Vai de mio, Pampanson. Vai da no pay and yanko passe. And no pensing, a children to Yanko Pansi, so the end dance I can now. What say and swabble your mobile? It's a mother today, I would do Mamuja Gusa already, you move with Sunny. You more did another air danasy and no pensing. It may be self when you na danasy. Here, let you my phone, you na, your castle as a dunking young man. You danasy the great mamma. Especially your mammy or Dobruni. Yame dono, ye dono pa by Yame, a dono. Sing, Vidia. Yame canoe, no for only Yamin now, home. Eda must say, any of my pants are more and my papa. I don't say amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba your first say. From me, I think I'm Cassio Guadaka. Me ba no pay and yanko passe. And Yankupon pass or man is after and Amame. I still go for Mamma and the Yankupon say, bye bye. Bye bye. Made that so swear to me a friend. 29 minutes after 6 a.m. here. I'll pay Chief of Sebwa Pia of Marine Port and Railways Department. What then Yanko pass papa. And the man in Mofra said that was Sebwa Pia. And sure Sebwa Pia. Lutheran School Waterman. I'll pay Yanko Pong. I'm when you can see what one short. One from one concern from Umbrasum Diabo. Yeah, then Yanko pass it, Chief. Or Sebwa Pia. And the way banner pay. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. What too bad, the young for fraud.
So they're live on Facebook. Obasha, link it up. I'm before being soon to me. Ever find alcohol and after you fasted that you fancy. Good morning. Hello. Hello, good morning. I'm on the Hitman. Maybe I share for us saying. We're Erico Information Center. I'm a Casawa to Quebec Bay out. You are not paying any say. And I pay me the Yamiase. And quite a bamba, or the album, Eric, and home buying. It didn't Yamiase, my Alton Crown or Wadaka. Dexon Bada, Kuja, where the Yamiase man. But then Yamiase, my DLFM Callers Association, no be Biara and Nenqua Ekaman Kwano. But then Yamiase, Mano, Makura, one in Yamian, I'll pay. You, Yankopon, and Cat won't so home and I'll pay. Oh, Yameso. About you. Okay, I'm a final caller now. If you're not pay your faster than your visit. Hello, good morning. Mr. Hitman. Maybe I share for us say. Hello. You're not Yanko Pasidura. Hello. Dora. Debbie. Dora line on. I drop it. Sorry. I was your honey at the Asada, you did here. I go 1 10 I said that. Now, if you 1 year come as well, your family. Every if you fear your quad, you may. You're not your coped, you want my and Sankabi. You're not your cotton, my and talk. You're banning you do fear some dreamer. Like I said, bench when Uncle Poya that said, I dominate, amen. 32 minutes after 6. And it's time for sports. Let me see your 2 hands up. Let's praise the name of the Lord. Samamoya Sudina. Samamoya Sudina. Samamoya Sudina. Samamoya Sudina.
see how this sports about. I'll pay something is happening. All the latest in the world of sports here. The back I got to see Lumba in supernatural mineral water. When I don't remember any of the sports, yeah, they brew. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Yo, you don't know, upness, highness, is it? Nana Kujo Crunch, they get to be president. I know Pebia Miti DL Power Sports, who own him. Anidaso Wɔhɔ Obia, Jumedino, so Kujo Crunchini, Mamenti Poom. Poom, Kujo Crunchakasa. Bismarck, I do say, man, busy, I don't pay what's nasi. And we're born in white shirt, come pa. He's looking so handsome this morning. Mommy say, Margin. Mr. Hitman, good morning. Bibi aboko dia. Yes, we are doing one day. Ya de nyanko pass papa. And no na dun so no so gugu ye. Papa. And na ewie mu aye form. And anopay ya de nyanko pass. It's a beautiful Wednesday morning. Yeah. And ka we footballer and ka midweek. Until na midweek, you know. Yes. It's a beautiful Wednesday morning. Remind yourself that progress is better than perfection. Okay. Progress is better than perfection. Take one step at a time. Yes. You see a free barco as a communal. Yes. The way biano to obo. Yeah. Na yana kakra. Ufri one, wako two. Ufiti preko pausia. Moja eneba. Tidia wuye nyinano. Just remind yourself that progress is better than perfection. Wow. When you come kakra no pay midija why? Message ni deep pa. We you come kakra midija wa no pay. Na what I want to say Anopayment of anka. Want to wafanka. Na when no offer to ho. Na want to wafanka. Or so na hwe offer. So now Champions League games ba so minim se offer ko gina mu bobo ni bidia. Me sure say na offer dia broker o si form kakra. Na ete offer bo Bayern na o Liverpool side. Me na minim team offer boy ye. Minim team offer boy ye dia. Offer team ahead there me sure say obo Bayern match ni bi. So offer no head ba. Wakacha supporters ni na so obi an spring up. Na mo sansambra back. Sanse bono. Wa head. Me catch coach Otuado say World Cup aye koi. Wan fa offer. Anka team no ho a. Ghana for be demonstration. E say offer ko. I was here do offer ka Black Star team no ho. Na ye de no call World Cup no. Esanse ye nim ho no me hu player obetumi a spring up. Asa head the ball. No asaka see am back. Yes, ambra back. So offer no head the ball now try to be a replay. Hey, over your brutal. Over I don't pay my due. One spring off. Now if you want sambra back. As I said, you're my kunim. Bono crama head it. My shall go, Muka go. Tio. Offer say, mo spring it up. Now mo sambra back. Essence Sisian, wedding kunim. Bono crowd for the table say, Kane, what shall go? I shall go. And then I'm person much. Offer. Enti offer shall go on jubilation and S and comfort so. A celebration Offer heavy. Offer celebrating ya. Offer the die a few moments later. Yes, sir. Va cancel go. A few moments later. Offer no why offside. Offer that. And then you can say what you can call to now need him. Offer. Linesman how many offer ni here. Now the move you offside and when you crowns and I. Na mama offer spring it up.
As a friend, see I'm back. Yamra back and measure. Now what do Kunima had the ball? No crowd had it. I feel I was offside. Offside. Linesman, I'm not finding you. Ovana, Omunu did ye. Mon spring off. Now for mon Samra back. As I said, you're Madun Kunim. Bono Krama had it. My shall go, Mukacha go. Was it of a share go no be a hole? No, so much go to Munkasa go, Mummajo, or some Momo say, don't go pension. Sir, own chief or Sebo up here. Yes. Or whatever. Yes. Was say, no, or company stronger pa. See, and for far. And can national team in home. A lot of personalities are working on Hanum and their companies were far. What cap na ye kono? Yan for far. And come home. And penny for to say Chief Master, I said, Chief was Sebo up here. That's all to add to me consider all the offer. Or the offer to na Chief, what you offer this honor? No be our spring up within the Tibo Bom say, Kayana is your good dear. Chief Virginity. I know Rat Ernest Ado, Doorbell, Ghana Free Zones. Yes. Or those so far. It's all You're for fan Uncle World Cup. Mr. Offer said, the way in Blast anymore now to one semen you know for the anymore. We are partnership in a better saying. Good smoke crossable and any of our ice spring amnesia. But the tip boom qua. Offer. Yes, Offer say. And penny for saying almost sense, yes, or to add on fan quarter when one could hear him. And yes, all question offside go be no dimly cafe. Va question no really go no offside. Say or that position now on double be a go near share a clean go. San yes, Offer. So for Becca Chagana phone us will be and spring up. Spring up. Spring up. Namon Samson Braba. Someone's off and what's America Kakra. See offer bro for some dear. Yes. Or no Kakra. Offer. Yes, spring up and Mon spring off. Now for mon Samra back. As I said, you're Madun Kunim. Bono Krama had it. My shall go, Mukacha go. I was the sponsor, bro. Bismarck, I do say, man, be a Ubrani, young quay. Right, Tabusiano by Memo, Timo, Quaba, Quenson, Coso Crammer, deal 106.9 Mega, so Emerson, Yada Guliamu, Sam Abasumu, Jumadi Cassis, Bueno, Anidaso Biamoni, Shua, Sujua, what me Godfather, Mr. Hitman, Casano Pay, one sweating me lazy mium, Massa, gospel section of the man, Wajin Jeffy Massa, Baby Biawa Biamu, and the Muajide, Samson, one sweating me, and Shano Pay, our Jumadi Cassis, Nabi Biaco and Shasia, Asuja Madika Cacho, see a transit and say Lumba. Super, one madam, I almost say, Yada good Musam and Sua Brown Pay, one say me Musas and Swabay Cra, and I won me patro, Yanuma, and the poor Yama Mafro, and Pono Yama Yawuno, me patron Swan, a woman, Nessa Etimiama Pomotin, and Poama Aquadabo Frana, one also a day a full mono or Swan, Nampono, no Bia, Nehuba Biaso and teach my dear, me patro Lumba Supana, pay me come for the amount, we bet me up, Pebino Buba Sanson and Quadana, and I'll pay Yakosukus no. Me patron mwami popi be pebi enso ahyam kwada no omo line bag nim omo didi wi omo bobo bibi bia didam woma dam esinkonya so sanso na flame condom se no pami kan chao se ube bia jade flame condom ano pam se menka se stimulation level no eno so ekon kan pam so kan bi ana yesinkonya de agudi mu nsam no enso ebra wo join show no live on Facebook a capital D capital L 106.9 images audio videos audio no one sanso so na se bibi bia kan yensas here as usual flight number D1069 and phone cross latest exclusive ni no yaden komodo na so somo e wo dwumadi ensu na won dia kompo krani dia ba me pacho enra winim said the night of champions league games out do pinato jwa wu ko pm e Rams Park ho ana club e friend se Galatasaray enso achi Liverpool club no e bo me kan ba comment mi ati abrantia ye friend se Mario Lemina when enya the only go e was that game nim sa go no enso e ba on the 7 minute Masa Liverpool for yes abache yabete just yede sana se kokono eno so dani banku Liverpool ntimi antigo no eno so enkoma akafi oba yede nyina so sumo dwumadi etu na Atlanta so no etrefie ewo Jerry Stadium ma Bayern Munich enso tuombo mekane poly nsia wini ma branti fence Joseph Abanaswe no Joseph Stanis anasempo no Stanis chono enya first goal sa game under 12 minutes ana Mikel Olise enso the second goal ne peso on the
27 minutes Abrantia your friends said Nabrinsono at the third goal so on the 23 minutes and Nicolas Jackson when the Senegalese against Senegalese international Nicolas Jackson also had the fourth goal also on the 52nd minute and Michael Olise Kroya was at the fifth goal and so also on the 65th minute and 64 minutes and Abrantia friends Jamal Musiala one also added Adia can say free goal and also on the seat goal and so also on the 62nd minute and also 67 minutes and Abrantia friends Mario Passalit one enya consolation and so the club friends Atlanta 90+3 etimino kaseno kopiem and so our Jewish stadium me patro Atlanta trafie ama ban mu ne ketwom bo mekanisia wamu timu back na kopiem and so our Real Metropolitano ho and Atletico Madrid trafie echi club friends Tottenham Hotspur bo na kan poli enum ema Tottenham etimu mienu Abrante friends Marcos Llorente on the 6th minute anonya first goal no edema club friends Atletico me part Antoine Griezmann one also the second goal so on the 14th minute and my club your friends Atletico Madrid now Julian Alvarez at the third goal so when on the 15th minute and patro one also extra to atra when atra tosumi and Sanema club your friends say when Atletico Madrid winning my brand your friends say Julian Alvarez one that they can say 53 minutes and what they can say when your fourth goal so me patro brand your friends Ruben Ruben Lenormand one also at the fourth goal so 22nd minute and two and me patron koma if you about Atletico Eshenum Emma club friends Tottenham etimu Abrante friends Pedro Adia can say Poro and Adia can say first goal and the Tottenham Hotspur 26 minutes. And a component Dominic Solanke and so enya second goal on the 76th minute. Edema Tottenham Hotspur Ukopema Real Metropolitano me patro club friends Atletico Madrid etra Spain Monteso eche Tottenham Hotspur boma kanenum wamu timu mienu no and so enkoma akrefi oba anopa yedi nyina so somo ewo dwumadi enso na big game ni toja and so ewo St James's Park at the time me patro Newcastle United and so trefie to nsa area club friends FC Barca after the game and day 1-1 Abrante face Harvey Barnes in our first goal game on the 86th minute ana onya opina no edema Newcastle United na Lami Jamal Nazraoui Bana enso etimi tekano on the 90+6 minute bono na se penalty na Abrante no on shooting convert ne kama no enso yenkoma akafi oba yedi nyina so sumo dwumade enso na nra ukopiem enso a ode kan se we no ade kan se Rams Park at the time Galatasaray echi club ye friends Liverpool ebo meka ba ko no winim se Galatasaray fans no enso ade bi ma Abrante friends Victor Osimhen one day Abrante we ne ma image na okita ne baba ko abonebo ana ne maami image ana no so Victor Osimhen wa she Nigeria for jersey number 9 no unim say green jersey no wa she ana fe tifo no wam so ewroli e won Rams Park ho enso edi sha Abrante friends ade aka say we no Victor Osimhen omoka chen say we are family and family is everything. Enti Galatasaray for say bibi bia no Victor Osimhen say wabeka mo wamo so eka no bibi bia me pato Victor Osimhen no so odi no dwumadie bi odi no Galatasaray fans no ani bobo ko nyina so mo ka Brantia ye friend say Victor Osimhen ho eno so enkoma akafi oba ye di nyina so sumo dwumadi kan adi nkoma kiro say me pato club ye friend say Atletico Madrid no eche Tottenham ebo ma kan poli enu mo timu mienu winim said Atletico Madrid in the history of their club no the very first time almost 4 goals. Our first half of UEFA Champions League no eba enra game amane Tottenham boy no winim say ukopiem Spain on club one so wetimi abo UEFA Champions League na wa 4 goals. Our first half nkwam no club friends Barca we back the year 2009 against Lyon. One Bob Lyon eka 9 first half. Sanswana the year 2009 koya. Wamane Bayern Munich. Wamo share club no 4.
and also nkɔmɔ akra efi ɔba enti enra Atletico Madrid and a third club uko pia mo mine friends Spain wɔn so atimi abo UEFA Champions League ɔmatimi anya 4 goals and so first half nim and also nkɔmɔ akra efi ɔba yɛde nyina so sumo dwumadie so nanwa upe player ba ko enra wɔn so wantimi am get it to the party me kyerɛ ne mono anko kan kra ɛyɛ Mohamed Salah Gali abrante odi dwuma and so de man Liverpool unim sɛ enra wonya 60 minutes and so game me patro Liverpool ne Galatasaray boy nanim say ne statistics no very poor. Abrante ne performance and konkan when you 0 goals, 0 assists, 0 shot on target, 0 big chances created, 0 successful take-ons, sounds one at 0 true balls, 0 crosses, and at 0 long balls. And the Mohamed Salah gal India Enra Nessa one or just a passenger in the game when in a Musa and I'm subbing up Penina is your friend Seweno. Head coach Adima Liverpool one also etimi Mohamed Salah Gali Frimo and also nkoma akra and also few ba yedi nyina so somo e wo dwumadi ensuno de kompo krani deba na games out do pina toja e wo UEFA Champions League na so winim say your run of 16 na me pa John second round of games no and also toja kopiem and so Bay Arena Bayern for Leverkusen e trefe ni Arsenal de Ghana sabo sanso na e wo ade kan say Asmira Stadium no e wona Bodo Glimt trefe no ne club offense Sporting CP abo me pacho kopiem enso France mam club ba bi offense Parc de Princes e wana Paris Saint-Germain so etrefi atunesa e da fre DJ FIBA team no Chelsea ana medium komo na pacho Estadio Santiago Bernabeu I want a big game ni toja Real Madrid etrefi enso atunesa da fre Manchester City club no and also come akra and also feel by di nyina so so e wo dwuma de na reporter megada efi Madrid akache and say Brante first David Alaba me patro na nwumre game omobo etia club e friend say Man City no abrante ontimi mo nani ma abrante friend say Gonzalo Garcia akwada we si akan ana sempo na abrante we wodi djuma ade ma club ye friend say Real Madrid na reporter mete and say abrante o be start game no against Manchester City nti opania ye friend say Alvaro Arbeloa and he wate we si sudua ana sempo no reporter megada and say obetimi start abrante ye friend say Gonzalo Garcia and also nkoma akrefi oba ye di nyina so sumo dwumadi so woni ma brante your friends Cowell one abrante friends Gettins me patro me di dwuma adi ma Chelsea na reporter megada and he say brante we nyina no wo mo atimi return back from injury na mom opani friends Liam Resona when team from brante no anka team squad no and travel and come minor friends France and so anko share club friends Paris Saint-Germain enti asai say abrante friends Cowell no abrante friends Gettins we nyina no wo mo timi recover back and o ma be join Chelsea club no me patro o ma timi and travel and so anko minor friends France and a big game toja and so pack the no emrante we almost enka team squad no and also nkoma akrefi oba yedi nyina so esumo dwumadi so na big game toja and so pack the no reporter mete and he said Chelsea the Blues international DJ FIBA team no me patro ombesho ma wake it white no enti away Jesse white no and na Chelsea the Blues team no and also omo be hye nwumrei and so ahwe sempo no metimi akokonkodan atwa for club offense Paris Saint-Germain so and also nkoma akrefi oba na nim se enra Chelsea football club ne birthday me patro enra ana Chelsea now 121 years the year 1905 10th March ana yeti football club Chelsea enti ana Chelsea birthday na way ana Chelsea fans ne should come say me patro proper birthday gift beer anyone so sin sempo ne one betimi atwa ya club friends say Paris Saint-Germain wana so come akrefi oba yedi nyina so sumo dwumadi so na opta supercomputer and so at the idea can say percentage wise no and now simple probability sample club be advance and so every idea can say run of 16 and so copy me quarter finals no me patro me diaba win say Chelsea and Paris Saint-Germain and omubo run of 16 opta computer ne say na Chelsea as standard favorite almost 51.4% say qualify ahead of Paris Saint-Germain. Paris for no womu kitade can say 48.6%. Sanso na Liverpool ne Galatasaray game no me patro ne ma Liverpool 79% and ma Galatasaray just 21%. Ni nyina munanra me patro Liverpool enso combine ye friend say Turkey Istanbul ama Galatasaray echi form so akaba ko ni nyina no next week ye hwe sample Liverpool betimi over tennis score line na say eno ne komo akrefi oba ye di nyina so na Manchester City enso ne Real Madrid game no wo
Wama City 69.0%. And Meno Casino, 69%. Ana Real Madrid just 31%. And just between City and Real Madrid, no, me patron City as standing favorite. Say Bono met me qualify. Akopia quarter finals out of Clubba. Your friend say Real Madrid way. And so statistics and as Bono percentage wise, no. Adia cancer opta computer for. And so that Monty and so sumo. And what you made in Bayern. And so Atlanta no. On my Bayern 80.6%. And on my Atlanta just 90.4%. Now Nina way a dear dance say yes. Indeed, Bayern for almost standing tall, almost standing favorite. Some point make me qualify. It's answer who quite way. Won't now it's a who quite too far open and so I can't see no Timu Bakodia Maza. Next BB Biazi did them and Emma can't my Bayern. Bueno, a Newcastle United and a Barca game no. One more Barca 63.6%. I know my Newcastle just 34 point. And I say no, a 36.4%. Ain't he just a one must say Barca I qualify now, and I'm assuming a Barca and no mukobo draw Musudaba Mountain. Say Camp Nou would decide and not see and come out Barca and so the Mountain Clubba. Your friends Atletico Madrid any Tottenham no me patron Tottenham 64.5%. I know mad Tottenham Adabi on my Atletico Madrid 64.5%. I know my Tottenham 35.5%. And now so Atletico Edin Kunin 5-2. Now Bodo Glim Tension Sporting CP no. One my Bodo Glim 36.8%. I know my Sporting CP 63.2%. Anna Arsenal so any Bino for Leverkusen game no. Arsenal 86.7%. And club friends say Bino for Leverkusen in 13.3% away. And so I am come on me patch opta computer. And so any prediction no any percentage no. And so about round of 16 clubs almost to me qualify. I copy my dear cancer quarter final no. And so come on keep you about yadin na so small jumedi so. Nani my brantia your friends Benjamin Sesko. Abranti we di juma edema Manchester United. And amino kaseno me patch yabondi PFA fans player of the month of February. Abranti we ana say yadiamano wa bomadi bruta esa nsemaza the month of February. Abranti we wofi adia kan se bench ba bia na se otimi ato atena Emma club friends Manchester United so no edi kumeno aso yankoma akrefi oba yedi nyina so ma odwumadi so na me no kase no PFA player of the year no winning say no eye between Abranti friends Declan Rice and Ellen Bratala na me no kase Declan Rice stand at favorite esa nse ukoshe percentage wise over 56%. Anna Abranti friends Ellen Bratalan so no e wa dey can say 29%. Ye hwe ni musempo a club friends Arsenal so etimi English Premier League no na say Declan Rice wampra na say otimi tuani dwumadie so e bobo na say anasempo no edi dwuma say ya e de ma club friends Arsenal enyam wan say season ni beba wie no ono ana e betimi aboni say PFA player of the year no eno so betimi akoma no enso e koma akafi oba ye di nyina so sumo dwumadie si na me no kasa no woni mi say enra me pacho ade can say Emirates FA Cup round of 16 omo final game ni toja na between West Ham United and Brentford. Ibedi kan din komacho say sa game ni pe ana na campo no de obedi nkunim bia na ko Leeds United patrenra club friends West Ham United club your friends Brentford penalties 5-3 etimino ka say there club friends West Ham and so ever kushia club your friends Leeds United no and so come akrefi about now since 10 adia can say in the last 10 years afei ana West Ham United so etimi qualify ewo Emirates adia can say FA Cup nim ekopiem ewo quarter finals no and so come akrefi about yedi nyina so sumo dwumadi so na won de kopokra ne ba na kopiem ewo amanane me patcho adia can say 5 major leagues across Europe dia per Liga me patcho manya number of goals do the most number of goals English Premier League unim season o ma 807 goals. If you are about Bundesliga Germany League no almost 719 goals and na Liga Spain for so omubo goals pa wo ma 717 goals na fe aba Serie A masa nkofosi Serie A no ntwanko a na ni nyina mu no omotimi eto atena pa unim say wo mo so eda de kan say fourth position wo ma 680 goals na club and also Liga ukopiem na the 5 major leagues across Europe dia
woman omoto so enum French Ligue 1 almost 605 goals etimino ka say there 5 major leagues across Europe there say goals nkofo share leagues ahodo no eno so to dwa din komo dodo na so somo e dwuma de so komo de dodo na no a nemo memrane ko enti last story na fe ya tiati form na ye de fisa mon komo no enso abeso mu ma brand fence Martin Odegaard Abranti osi akan ya de ma Arsenal de Ghana so a captain na we reporter megada and he say Arsenal for say obetimi returning before crash season no and so ebeba we no and so enkomo akra efi Arsenal catch concern na captain your friend say Martin Odegaard no and so enkomo akra fi oba ye di nyina so soma enkomo makacho senka dodo na wa manane na so emani kopanti ye beti asifie na fe ye de efi samo boso no and so atoa so kan ketesi Lumba super na bibibia konka na ye hyase and so ewo fi samo nim dia me pacho club your friends say mysterious abusua dwarfs and efe no enso atimi a charge no we no 15,000 Ghana cedi ni nyina ne say omu game against Nso upon Fidelity Access Bank Division 1 omu game no me pacho omu ya niamo ho bia just ma ade kan say safety officials no match officials omu gina mfimfin referees ni linesmen ne ade kan say match commissioner amu nyina no fourth official mu nyina na say wo security insensem no me pacho Cape Coast mysterious abusua dwarfs omo so antimi anhwe amana ngina brand enam so bi ana na yetimi a charge omo 15,000 Ghana cedi say omo nkotua no mo we be 14 days sample no betimi a respond to adia no so ekoso no enso enkomo akefi oba edi nyina so somo e wo dwumadi enso na ba kai say na nsentema be di komo enso e kire say me pacho Access Bank Division 1 Zone 3 big game ba ku tojwa na eno na ye Port City any true democracy unim say sa game no mantimi amanwe esan se fans no enso edi bani ntokwa brana pa na reporter megadan say na ye be yi sa game na fi ho ye beto so na game ne kwase na 1-0 na say Port City as a club a friend say true democracy e ka ba kwene ye de sa game no beto so second half ye bebo enti 10 am ya anopa sa game no so ehhehye so eno so enkomo akefi oba yedi ni nyina so esuma odwumadi enso na wan dia kwampo kra ne dia ba na ese no enso enkomo akefi o yedi nyina so somo e wo odwumadi enso na ni mo brand a ye friend say we no eye Jordan Ayew say me no ka say o ye captain and the senior soccer team the Blasters of Ghana na wakodi nkomo ye busa Jordan say World Cup na ye kono e wo say otoado etimi beefing a squad no squad argument no say ye players ni bi so ebeka ho ana wasi sesi no ono Jordan Ayew ni nyansam ne nim de ne ntiase mu de wonu wonsusu say players ana say squad ye de ebo qualifies no wom so say yetimi ebifi apana sempo no ye fa players ni bi ebeka ho no enso ye Jordan Ayew enkoma no so wakodi ye de ni nyina enso esom ne ebusan say ni nua dede Ayew yemfa ne ko World Cup ana Jordan say wonu wonya ade kan say coach wonya otoado coach no nim players say opese odom ko World Cup no enso ye Jordan Ayew captain fantastic edema the senior soccer team the Blasters of Ghana enso akodi yade ni nyina enso ema odwumade enso na Kumasi Asante Kotoko head coach ye friend say Prince Osei Owusu menu ka say ne maame enso adani benkum so eye bad news sad news pa enso efi Kotoko mediama metema Kotoko metema Krobia omoso akache ba nti Mr. Hitman mutim no manya ye mu head coach opania ye friend say Prince Osei Owusu ne maame enso adani benkum se no so eye nkoma akefi oba ye di nyina so esoma odwumade enso na Kumasi Asante Kotoko akache na me pato reporter mete ene say after say ne impanifo enso epa 3 member board no ntoma no manya ne tie say omone former GFA vice president opania friend say Mr. George Fee edin koma kwachire pa omo hwe sempo no ombetimi appoint opani we say omo club CEO wano enso ye development efi Kumasi Asante Kotoko so ye ba yade ni na so eso memre ne ko encommand en kadodo na wa na so Mr. Hitman enya atenase enti ye be sori so na yede nkoma na sempo no dwumade ne nto aso no enso aso so yenda Lumba supase na fe kramponi yada flame konomase sa brano brenbi amoso yase ma yede agode mu nsem enso ebrano pa me sori su die ma me fenchie mu aden enko ema Henrita otema committee 8 menya ne tiese wa biem tafa wa monitor dwumade na afi kramponi Sam J Bekri anopa mutie
na Oscar 13 no mechiano Oscar yes we heavy na fi ya chief Osebuapia Chief Osebuapia and a fantastic good morning command right Mate Mambi say yeah that's a papa 3 minutes after 7 a.m. here how you deal 106.9 Jumadi no Anidaso Wɔhɔ Obia DLFM 106.9 DLFM breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Yeah, you know, so yes, in bread on bar, Obia Naso, Timmy's in bread on bar, my story. Darling said, oh, yes, right, I see it. Darling said, oh. It's minute after 7.
And it's still your breakfast show, Anidaso Wɔhɔ. Coming up next on the show, major stories making headlines on the national dailies. And I'll probably call Rakratambo Boswani at the back. All the top stories. And something you know, good DLFM online.com. Look, I won't submit to me, I can KB. Come, pa. Phobia no would one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday, and come on, DJ Icon GH. It's your birthday today. Happy birthday, and confirm out. Yeah, from Faustina, Kosio, or Binewa Boating. I know your birthday, happy birthday, and come on, Faustina. Natoshi, I see you do. I know your birthday, happy birthday, and come on, Natoshi. Just come up and say, why I know what the happy birthday, and confirm out. Be him up, Papa, be happy birthday going out to you. Maybe Sasantua. Nana Boatima Poku. I know your birthday, happy birthday and confirm out. Happy birthday and come out Kingsley Amperfor. I know I would that Yankupon show, Papa Kingsley. Happy birthday and come on, Nana Kria Jechua Atifa. Nana Kria Jechua Atifa. I know I would that happy birthday and confirm out. I feel maybe I would do better than that. Happy birthday. I did the co-worker Boswani ba. Now, former President Nana Dankwa Akufo-Addo has been appointed by the African Union to lead an election observation mission to the Republic of Congo for their March 15th presidential elections. And the former President Nana Dankwa Akufo-Addo has been appointed by the African Union to lead an election observation mission to the Republic of Congo for their March 15th presidential election. Now, the electricity company of Ghana, ECG, has scheduled maintenance works at Bekosho. And Western and Greater Accra. And I've had them for up to 8 hours. ECG for so bedroom Kania and Nafi YNCC. Now, ECG Hospital, what done by has officially been opened here. Now, there's and many more coming up next. Newspaper review segment near the bar. And Shabba could just maybe I don't pay what's I say. And then something you know about. Mami Musa so to me no musio. So ya de hu hia papa. Ba wonu musu make sure say wonu musu pa. Anya so timi da se abra no ama akura so. Wonu musu make sure say wonu Lumba in supernatural mineral water. Na de tie de Lumba in supernatural mineral water no yenso ne de afan fidie mo. Ama nso ne yakroje. Enti afa wonu dwumade bi a wodie. Aponto bi a woto. Pensuo di ama hoho a Lumba in super natural mineral water. There was sachet in your bottle. Nobody has over from 24. After baby, I will be an also supply of it. It's pure in every form. Just get a grip. All from 24 was 0555 27 4757 0555 27 4757. Yana Ferena baby abenya biato. Wana water man in Patemo. Wanichum Krumpap, Ubenya biato. Lumba in super natural mineral water, Ubenya biato. In Shaba Quadio Sabi and a pay Quadratina Semire na Mema Wopenia Quaba Nafe Nana pay
ko wakrata mo boso no won fa ni nyina emfambre etifo kwajo mache yeah mejo so bakobra na anope wapom te sen ami adom bibia eboko enu asunsuo no egugu anadwo no oh yeah and we mo na bibia boko de ami adom na bibia si enya casualty bia wo ho no de oh David nsuo ne topa oh etoy and wo hwem frama na ebo ni nsuo na eto na yeah na no wedding ba ni nyina mu no na na pe da so tinkwam na fe mo je die mu afusane de na jesa seda ne wo se de matwedi ampon isan se na domuti ye da so tinkwam kwajo chetiefo na fe yendi nkomo right bakobra yen chie na tiefo mutie frechichi ne benche anope ne nkasa yakopon hira wonom se omudo mukasa video na to DLFM 106.9 sa so ena twedi ampon yakopon bolobolo bo ade yenda na se yekoda na adwene yeda ye na yesode ye na muja yedi mu afrisane nyame nsa na adwuma ne bi efisi ne bi no koda ye nso ono mantumi ansode na yede nyame ya adom na anope da sitting koma yemfa na ase mani den se wakoso ehunyemo right kwajo anope wo brani ko wakrata mo boso no yemfa mbreti for men kite for say mo so betumi adwone ye live on Facebook, live on YouTube banso so a na won so wo de comment e dia to honom e na anope ko wakrata de nyina aye krado join ye live on Facebook na fin so no won so hwe dia ekoso ko wakrata mo boso no e brani kwajo yanko Black Obrano Peminase na yemfanchia emoden emeyetifo mutie yen efri echichire ene benche yekasa twede ampon yakopon onhira wonom DJ Ghanaman wabie de atuma na ye DLFM anes eno no ewo Bwetiri station honom a DJ Ghanaman wabie atuma adehye no ete yenka ena no pay sanso ena make se mo amwo paps ahodo ewo nkrabo premantem ne eye mantem ahodo ne mensena ahodo mu nyina no pay mutie ye no yakopon onhira mo information centers ahodo a mo fa ye ndwumede nyame nhira mo pa sanso na trotro drivers yentimi enkonja mo passengers amotika mu anopai mutie ye nyina yakopon nyamo nyina akase mo amote taxi mu ne kasa ahodo yakopon nhira mo bonso so amote mo ankasa mo private cars mu anopai mutie ye no twede yampo yakopon onye mu nyina akase mo ne suade hunu no oma ne nyina embremu anopai ye hyeku akata mo boso dwumede na se a ye de ne hyase se etutu na srane abasa headlines ahodo no ene bobo so na hu nsima hodo a ekoso ewo man Ghana na no pay yemfa daily graphic okunini ku wakrata no emfa enhyase na asem ode ba ye no ode oswafo be de kire no ene wo hwe man Ghana yensika sem eso meche deputy finance minister ni den eden eye Thomas Nyako ampem ode nsima betudwa echirimu a audit report bi a aba bonten echirimu a sika botene 21 billion Ghana cedis ekokoye frakadama enipa bi abesum wo man na nsanya koyeye chese nema bi o maye ni say sin one time ma eka aba no sika botene 21 billion Ghana cedis eska we ni nyina no kobrane afefo mo nsase basa o manga na sika we nyina nwina kukwa ya nhya da hu brapotia wodom de boy ya frakadam ena mo de ayo man ya eno animu yada empenfo betu ho anamon na omode ho nkratasem akwadan oswafo no eye ohwe oman Ghana ya tenetene so no kure ya nso na ye openipo no eno ye aban lawyer penny Dr. Dominic Ayene no betu ho anamon se be ya enipa hodo a omunya kwanya ebesom oman Ghana na omoba ye no Ghana sika omani ekobrade ye ka wo kafe kofa sa o makofa sa sika edia omanyi enya ho mfaso no wombetimi de omabo omokwadu ekwagina menamra etimagis kanifise mpani se patapia pito ya ne de mra na wuro ntino na ya hwebibia susan ede bodo hono beto ano penu ne asema eso pa daily graphic wakrata no ede ho amanebo ede ebaye na yegusu agina mu ewo daily graphic wakrata ni mu a yenko katafa etoso idumiensa na obo amane se 23 arrested over Galamsey in Odan River Forest Reserve. 23 arrested over Galamsey in Odan River Forest Reserve. The make said ye enipa pode aduonu miensa
ena anti eye galamsey ku na kwakwache chewonom chese na nyase mekuma kra honom chese galamsey ya ka ho asem ka akwaya emrama ho kwase yenkom konkotufu magudie esubonten ahodo atwa ye ho ahye wo manyim yensuwe yesema mu nkotu galamsey wom enipa yi nam koti kwan so tu sa na mo na empenifu akwache wonom a emra ene wo mu ebedi akratafeta so dumiensa ewo daily graphic ene wo de amanebo dia by truth and accuracy every day nanum nsem eno no sansana Unilever Ghana partners Ghana Health Service to expand oral health care indicator so do insia ewo daily graphic wakata nem eba manye saying na sabe to dwase na wiase nyina enipa ewo wiase nyina na obo ye nyina no a oham chichemaduo son 70% chese yenum yinka yenum di nka pa ora ha gye na nse da nkonkan efise kobane tumi kwa wika koni abenko ya na dwede bofufuo owia ensuo mpo omfa bi nhuru nanum akwa da saa keke ade abeche ne se wo chiawa nanum ne sabi ase agyanan eka sen udidi afache mpam saa nso na dodo na tumtwitwe ebi nanum nyina ne who are de beche no okasa gu so hangover eka sen wonu mu kiremu a dodo na nhyɛ da ni yense ne yanum ni enti ama enum kankan wiase nyina ekoso pa na Ghana ha de omu kiremu anya yize kura kyese obbo nipa no kakra kogina wono ma nipa tumi se no ho fa nim nyamfo pa nanso yase asese ye kasa ne anim ahyase eyinka enti mekese de Unilever Ghana fo omane asehwe oman Ghana ya pomudin so be kabom na mo de omtoma abankyere ni aboa na omatuma ye nkyekere ne kwan de ombefa so am ombetimi amanim dia ho de befa so ebedi yanum ni ne bedwetwere yesen emra ye gidi awie ye kwada na bedwetwere yesen ne ade nyina kama efisi ndura ho de beboa na yetimi edi yanum ni na enum kankan a egu yanim ase na so betuo no enu nti na Unilever Ghana aka omontoma ede akwatare eye asehwe oman Ghana pomudi so beboa pa se be ya yanum ayi nka na ombetumi aboa yen na yetimi ese ho kwan eno eye nsema hodo anopai daily graphic wa kata no ode ebeto igwa na yentoa kwa kata mboso no so na yemfa yani mfankyire mu ewo daily guide na daily guide okuni kwa kata no ede nsem ni bi aba beto dwa na asama yeso pa ode ba no pai no ene say domukuma wanom ewo mahye bedwam wonom adwa na mu kiremu a ehu pa o sa new mining royalty law na omode aba no me wo fa se a no ene ye adehya mu wo kan kwe central mahye bedwane ahun feduo nim nyamfo Patrick Yaboama o kiremu a betumi akofa happy na de aba o happy na betumi akofa ba betumi akofa susuanso pi na de aba bedu baby no so ya hodo wetufu magudi o memu betumi aha wonom ema fumagudi tu no baby wo ho nti aba ba ya onsan ye sansa kiremu kaka no momode yampu nkompo na ohwe je kakra nsa na nti sa pa dia sa new mining royalty law na omode aba na be hadwen oba hadwen enti mpenifo momode ansen nkunya kakra na monwene nkwa nkane nti sa dia be hadwen pa anopai do mekoma se badwam omode aba no nyamfo ya Patrick Boama okake central match bedwane ede ho nsem aba abetudwa na sanso na meka sei asantimentemu tutinani edema osono kokuruku amanyuku MPP Betire Bernard Entwi busi yako adodo afa ne sei chairman wontumi stronger than apartheid papa enifo ni da hanam na hwe nanim a enye sede yakra otumi se boga yemre waye loose pa wedwa na ne nyina ne say mpenifo kire manyankopɔ ya atoma obenem bosoma yegubi de tosudu nsia hwebe chairman wontumi Ashanti regional chairman edema MPP amanyoku no na me ya atoma on the 16th March and ye behu ni ginabia bebe asusan ede bodo hono befa ewa ne nsensem a akwaka o man Ghana oswafo no hwe o man Ghana atentene ne so no kura nso ya banlo ya pani Dr. Dominic ayene na wono matena ho a mo kiremu a
fuma gudie wafa kwete kwan so atu na Ghana nsuo ni akwaya chema wuntuma asɛ no memo wono nko adwiri sika gu ne botoma wanwene obi aho no ehu pa na se ekwaso atena wo manimu yesa na chese enye omamba pantine sɛ emra ene di sɛ de yesa se ameke se no amko mo se yankopɔ ya adoma mo so on the 16th of this month na susan be hu baabi obepagya bode hono no de afa ene ho nsɛm so na abai na yemfree daily guide na yemfree ani fankyere mu ego the delegates kuakrata no so edibi abam the delegates kuakrata na some of the ba no pay no any say Bank of Ghana governor defends gold reserve policy etimeka so penipo no ene o my Ghana yensika krabia kubatan oda no the den the doctor Johnson Esiama Pandit na ochiremu a Ghana fododo na akasa ena good board ena mobile yi ena omenya boka femfram sika pa omabwa ma omenya ekaketwa na musoso omoso sa ekasei ena openipo no do my Ghana yensika krabia kubatan Bank of Ghana no Dr. Johnson Esiama Pandit echiremu a the deni ye doctor aya munya wotre good board adwuma omoye na ho na adwuma so no pa o good board ene Bank of Ghana na kan bom na omoye adwuma so no nye wo ma anka mu kire bank yesi de no sa bere kwa bibia nam no kranka ye penachira kranka ke ehu enti yankopɔ ya adoma na wa mo no nimdie ni nyansen mu dɔ na wo no matena se ahyehye ne makama na ne ama Ghana si de anya hode mapa etimi ede kuturuku ana atwade ahyehye $US afunu maka na to format titia no so apapa no suma emene Ghana na emenya tetisi se hu mene obi ahohan na wo mayimu a empei ne pa abade na lehwe amu kiremu a good board ka Ghana fo nyina betumi kura nka yembo yensema ho no fise adwuma o maye na adwuma papa adwuma pa no maye no yembo yensem infama wo mu yembo yensem mo no maye ade papa eno so asem so pa no pay the delegates ko akrata no eto the money eno no na katafa etaso mienu ewo delegates na ba mane se Ekufu Addo leads African Union Election Mission to Congo abato koso Congo manum na make say no Ghana mampeni dada na adadankwa Ekufu Addo wadi African Union empenifo anim a wono mabedwoku a mohwe abato hyehye so ekwakopie mu ewo Congo na wono mabato a amobeto ni nyina no mbodin akoboa na hyehye mapatumi akose be ya abato na kire no enkonkofa mentem ho asibia emfama na bibiman ye pretumi an nsemhuna yedie no ebi enkoso ewo man Congo na yento aso na yemfri the delegates ko akrata ne yemfa ye ne emfankyire mu ewo the Ghanaian publisher odibia ba na wone mu kiremu a NDC food soldiers angry over recruitment process na NDC amanyuku ni ma omba modin aboa ya bontoa na wone mu kiremu na mode NDC amanyuku no eba pa mo mbenya tumi ne mutumi ebu adwumaden som wo man na mu kiremu a ese nansen ye fa ni pa adwumam ni ade no ase mpenefo atwa grassroots fo na agyawo enti wonam kokoa pai wonam kiremu a ade na ye bonto apetumi na mabedi Ghana so a eye ne na mode ye san kruntu dwuma no na kakra na ye adwuma ne wi a na ekire din enti no wonam nhyada nte ase kwan a NDC amanyuku no afaso no ba ye tumi ahodo a wonam enya wonam efa amanfo adwuma no NDC amanyuku no ma mo wofo wankasa no ekire din wonam nya adwuma ne bi nye to madwa pa se mo de mo nka hwe na mbom no to na be sini trudo webe 2028 eni ekire tete heya just around the corner na red card omotumo mode ate de kire NDC a MPP aban no ewo ho ti omunhwe niye na sabe
mo aye kwa ye kofa ba ye no se abere na se bibia bedu na bedu fi ma ebi ni dia ebe ye den pa anape o madwasa o made aba ye firi woni amfi ani fa nkyere mu ewo the news center adibi aba na wokyere mu a $6 billion diamond mine at stake. Selection of new operator shrouded in secrecy. Timika said, diamond mines. Ejumekuno. Unim diamond. Oh, diamond dear, ma kobo gala wa wasa. So offer them a chinchini sao. Takwa. Okwa takwa ufi takwa. Na wakwatra takwa otra boso na wakwatra bompi so na wakwatra amwana na wakwatra Huni Valley watra Huni Valley ana wokwa daman omutufu magudi e wopa obeka ya 2006 Ghana ye qualify na ye kwa World Cup no omo no sponsor Ghana Black Stars e de koye kusi akanya koji yidin wo ha daman golfis omo bu adwumaden pa hwa nyasim kuma na omo kyerem a say make say US dollars no pode billion no 6 into $6 billion diamond mined at stake. Selection of new operator shouted 24%. Fa kuntina se na new deal bi koso na sa fuma gudu mutuo no omo de mani pa afro no kwa ese adwuma na sika botina firi mu ba ne ade no peni omo keka sa suase dwade bi koso a enya sem kuma make so soafo no hwe o man Ghana yen sase ene pa twede ampo Yankopon de atom ye wasase ne yam fuma gudie ni mododode so ono kura yan so na ye ba hye badwane de ma de hya wono mo wo elempele wa toy mantem de din ede onumunyamfo Emmanuel Kofia Maboa ne fo ni da hanom ena Ghana mampani beremo oboata John Dramani Mahama na omu kyeremu a omu disuma si dwabi na saa daman bia mutufu magudie no omu se mu odesa no mana wa ne ma bi kokusuma se a ompese omu disuma si dwante mpenifo Ghana fo ntie ni yansa de bi siasi so ompese omu disuma si dwane ade ante se ba hadwen pa na mo sensem na ba no nanse beto dwase ye wo fase Sam George ningo prampra ma bedwani bemo boada se kutu se pam tia popa de beto dwase o man Ghana yensem cars na ye register no nsensem pi na de akire yase ni patro santre na onkoye new sim registration ye wie ye no wo hwa na obi afro hello eyamia me gina bloche na me no kese oni ama na ye de bedu airport na kakra wo ho wenya 1500 bi anka fa kwa na yenyima we betua ni nyina kada da wa no nti wodi abetua ye uyi wo ho na 1500 kra me no ma ka na kutua no no ma wo mo gina so na memfa manager na na mamba ho ene yesa ne Sam George kyerem se de bad dia e de nya na Ghana fa kwato santena kro register yesem cars ni ye wie ya afisi ye bu nipa fa so ni fraud nko afrakadam enkokurafo ne mrewa ne mamu a ye didwa ena Ghana mebu na kosua krono bo na boye krono e too much enti no sa impersonation so e koso obi kura tumi di obi frɛ obi dim ne ade ne nyina no e beboa ne yensa nko register ye sem no foforo bio yenye new sim registration na yahoba monsem efa yen details ahodo ye ho nsem be koyen esim cars no so no ahoba monsem no be yire se premier ni awu be so se twan no bia nya ho kwan mu ndam ni nsem hunu bia e wo manyim na se se mpode manya nte yakura se mpanifo ma ho kwan se e betumi aye new registration no de ama esim cars na ebiewa na no na ensem ahase boboba na katafeta so enan e what new center e kiremu a yama me ne dinde Sylvia Owusu sister Sylvia Owusu o kiremu a SSI omutumba modern consult bloodily before sim re-registration takos no ndo na ye takos chief executive officer etima
oman Ghana enyumaku a wonom ma yetumi de nkita ho wo ye phone so tekus no omo na sim cars no mo ye sim cars no ene ye beyi mobile money ye beye call ye be toket ni nyina tekus ne kabo ma on na ye panipa odasa enyumaku ni nyina no a ogina mu ma ban toto saa ne ma ni nyina on na ye chief executive officer de matekus ye maame Selvia usu kire mu a ehu behia pa se omo no mo ka bie wom betumi asenkonwa pa na tekos mu mpanimfo ne ade ne nyina omo nyina de omo adwenkyena ba no mahu kwan amafa so a saa omo hu kwan amafa so mbe ne fufuru ne se dem keka ka ne de okire mu a se de Sam George beka no mo ye wie a fraud ne ntumi ntwa o se Ghana fo nyina to santene ekọ show empty office ne tell say ne hwan ko ye 30 go nyina ko ye wie mpo a still na no so obi frɛ obi sɛ masane usikanti bo code no mamne nipa bo ma no mo de bɛkɔ ense sa hwe ense sa bibia enti amontena na mu nhia mu na mo nwene nkonkan no mo hu kwa mɛfa so mbɛtoto ne mente sa de a wo maba Ghana fo akoya adwuma hunu bio efri sɛ Ghana fo akoto santene ko gire nyina tekwesi companies ye nim sa hamache no bi ne yere ne na makwasa lai bi kura tumi kofi anadwo adenti ekro gi say yesem card bio omu kire mu a mbesre ngo fa Sam George na omu ka biewum mon fa Ghana fo ni agro ne mpre no so mon tenase ne omu ka biewum nyina sinkonwansa ente saa Ghana fo be bregu bio still na amanfo be kwaso a askam wo mo tie hwe ni yi eno ya kata feto so nan ewo news center ena mo dia bai na nkomo na ode ba me manage ho em denso efri say so register was someone fufuru bi wa e den obetumi afro na nipa ne fro no so onu de nkomo na se ujeja ho de so de beku na opani me boa bo code bam na boma ne so betwe sesi akura sa OTP message say o mo send direct na ba phones bo wan say bo code o boy ya pa na ye de wo san de ba bia ni ma bre wo mo sa fraud ne de ma pi ne wo mu a ye nipa na ho adwuma nti tamo hwe na se register wi na muntumi mo ya mayenya ni amfada da na ana opani man kan yi empeni se abone takra ma na ho ofe ntakra bone de seka efanyam kwatere kwa Ghana ni abrewa ne nkokora na ayi omo ya de nyina be kwa akoto santene registers na be wie na se still na fraud ne eto ntwade ya na ekwa wisa de ayeden bio mama nyenya ne se ano so nsensema no pia beto dwa no na the custodian de nsema ba na okire mu a asema supani obehunu otitina ni edema NDC amanyoku no national chairman edema chinyama nyoku no National Democratic Congress Johnson onumunyamfo asedu nketia General Mosquito ni foni da na sanso na Ghana mampani edwane drama ni mama foni da hanom na wo hwe papa asedu nketia ni mu a asa obi a asem ahye ne pa na adena asem akoni ni ma ye ne ya na Ghana mampani John Dramani Mahama so mfoni ono beto no ba Facebook no so a DJ Omalon de Gusu nto ba behu na eno so na enimu nsa da anya fe wa ha asem bi ha no na wano mu kire mu attention mount in NDC as angry party supporters cry over no jobs and failed oral promises enti NDC amanyuku ne ma mo wo fom pa na mo boa ya de amanyuku no mo munya atumi na mo kire mu a we manso bi anim na bra mo bra ya pansa na NDC amanyuku ne banya atumi abedi o manso nya bi ni o na amanyuku ne banya atumi ne hye mo boso mo ba pe NDC amanyuku ne ma mo wo fom a ene yakoma twa na mo amfinhia banya nwotwe ntamu no mabanya ba aban papa ba mo bedidi peche amho tumi adwemo na amanyuku yi ba yi no ekire din glasswood for no mo kire mu adwuma no mo nya bi o ene wachi nso empenifo hye boso mo ba mo obi a yefa ni se oral team operation recover all loot enti obi a wadi Ghana sika bia no wa meche no na omagiska no na nipa na se yes triple no yes egu nanim ase a na egu nanim ase se de ne koto de na kotum se be ye nsa na ho na afoforo nso nya akwanya besoma se wudi sem no mambo esem no ebe firi omanyim na mebu ne kiremu a wonom de omani kotu awisi adi akiri amammo ya chi saa sesi aborafe fe baako ene bosu mienu ntam nie kire din adwuma mambo mu bi anye
mu wie yen so a saa owura tem no ho bɔhyɛ ne so a ma ehu bɔtɔ ano amfa akora mfa nhyem enti ndc meburu mo wɔfo no madwa pa se yen kan kyerɛ mo panimfo gada man pani Idwano Dramani Mahama and if it's national chairman and ndc am yoku no si am yoku ni wura ona am yoku ni ye ne dia wo Ghana mprempren yen papa Johnson said in ketia omunye bibi mfa ho sente sa o de mo ntwen no mbehu eden a abato ta mewe bio boys na dwa ndc boys na dwa pa ano pe ho nsama pa ho nsama ba yen free ho no mo yen free ani mfa nkyere mu ewo the new publisher de bia ba the new publisher ko akata ni mu ofe pa mu ofe de bia ba na Ghana fo beka ya obenem bosuma ye wo mi ne de tosom yensa ena adisha wonom wo ayawaso east ekoto santre tenten ekokosi ginaye ekoto aba enam se wo mahye bedwane efiri mu ya na wo madane nyanka na ekunafo na omai Ghana mara nso emanye kwan sese okodi mahye bedwa konwa na ofiri mu a oman nhyehyɛ ne ma okwan sɛ obi a ne kondo sɛ obetumi akɔpere ekonwa na okɔpere na sɛ konwa to enti by election koso ewo ayawaso east na aka ne mahye bedwane de ma ade hye mo wakutia oniminyamfo Ahmed Mohammed Papa Jamal ekotu franka ni bi na bato no kwawe na Yankopa aya dom wodini ho afofi a odimu nkunim hands down kra na Andra da na o my Ghana mahye bedwa no eye nhyehyeye a e mahye bedwa man kwan man kusu aye na mogini tumu preko sisi se yi de free na eba ni nyina no oye mahye bedwa ni preko pe de man de hye mo ayawaso east abeto mpisu aso na the new publisher kwa kata na asema de bai ni wo kiremu a Baba Jamal's first day in parliament. A picture is worth 1,000 ways. Na the entire omodi aba ne se wo hwe wo de bla Facebook rusan bra behwe. Wono wo kirema mprempren me wo fa se Baba Jamal Ahmed Mohammed. Andra Emra Mashibejuma Chamehene. Right honorable Kingsford Sumana Aban Baben. Emanu swawie ya ogine tum se Mashibejwani prekope. Na osan board kokose omane na ye ntientia na wo mara Mashibejwa setene fi se nu nti ena moto abade ma no Ghana man pani yi ni se wonyina oman Ghana na Nigeria man enim se high commissioner na so kiremu a se adwuma ne mu nye de enti Mashibejwa konwa ni mu de sa no manam nti opede a ba wa ba no oma adehye ekoto santene koto aba se omo bre no madaje eto ma no waye waso east abato mpisu aso no emfaso mra so fama wo no enti sana omoba omodin na Mashibejuma chame ni tu nufu wie ya okotena ase ya no otido senior man okwakwachete wa prapra chire wadasetem chredin intemu chirem so nunyamfo Papa Jama endra ni first day in parliament no osai wie ya na chiredin pen baby tu nuku mu dadin se mu chirem a chiredin na eduro bia nka dem aya munya abotire kakra o senior man Papa Jama you see on say ye nuanom muslimin for no ya kwan kire meboa yeah Ramadan na shase ndi ane emu odin onya bete o hwe e di process kwa ha fase no wawie na se nanukuma mani nyina ni su kakra ega na foi oh ade amaye wanya fa mo ye ni say nya fine o na kakra oda ye e kasen adwuma ye kura betumi abasa otikonso adwuma ada wati ase awure fiun kakra o baba na wada o nti normal o man na kakra nimpa so beji ni din keke be pro ni kire nti Baba Jama feze in office na mu kire mi se parliament wa kwa akoda e me hu nsem pi na we ndo na bra na wa bra mo kwa asetena wonna wonna ana o kire se obeda wonna Baba Jama wonna me wo fa se wonna kra se me wo fa se kuma no wonna minimini pa na katafata so ame hwe ni mfikire mani hwe ni ya wopa the new publisher se wopa wo kiremu a enipa pore 93 omo ye Yahoo boys omo akwache wonom with 73 tortured victims enipa pore edio som yensa
ana sa ni pa omo ye small boy 93 yahoo boys atumi abu o mafa so say dwen wo mayi ma potifo akɔkye won na mi sa yahoo boys ne kura de ana mo nsɛm na no ɔde no no ɔden aya ade a omo ye ne say omo ni Ghana young ladies ni bi na eyi o omo be frodowa no mama oba ne wa kasa portray say opel agoragoro saa we baba ho so na ekire din minim de nti aboy se ne yesa munya na enye montwe o masoma ye mate montwe o masoma ye mugija o mo be hadwen pa be hadwen na yanku yanim na yanku gina mu ewo Republic Place na wadi bi aba wade mu kire mu asema so pa Republic Place ba ne say NDC fought soldiers revolt slum leadership over neglect gold board World Cup slot enti be hu no angry grassroots angry with the NDC enti NDC mebu no wonom abobɔ krojanko no mubu afui na Anita di so omunyina funi da ha ne mu se omadwasa dia mu kire mu a ede adia bra ya bra manyoku ehu nya bi ne munya atumi a edikan manfi won adwuma mom bianye ne tosum yenu gold board ehwa ye desa no manam like omunya hwe mfirim eno wachi o man tie se o man Ghana ye kɔ World Cup akɔ wiase nyina gokansie aya agropam football gokansie ye kɔ na slot ne ba ya ma mfa bi a ma grassroots for dia manyoko ni ba ye na nka mo so nko US manim enkopa adwuma ni bi nye na chese ma chama mo ho ana o madwa wo eja NDC amanyoko ni ma mo fom de ba no ana wadene pa ana wadene papa ehon sem na ba na sanso na Ghana Immigration Service bust a Nigerian fraud syndicate rescues 73 accused victims. Intimika said ye. In Nadana, your page mama ye. Oh, where me pese me no tena 7 puna. Nina ye nadaf frakadam. Nigeria form land ye no. Na minim Ghana maya nane. Dia na mo Jeffrey's uncle for with them. Tebia yem frakadam. Debia nsomoko. Enipa pade do some yensa. Adia. Mama Nigeria mlanti we yet me buma faso. And a Ghana Immigration Service mlanti yakwa adwumaden akwache wonom. And pay DJ Hitman nempeni fo bedi ho komonti no. Ma mintwa so ho na omanka se bebe chirechiro mu nsem. Bebe chirechiro mu nsem. Na the source nso ede kakra ba. The source. Asama the source ko aka tade ba ya. Emu awiram kakra ne say. Ubehu sa ahye ho no mo de koko. Yate o mate de agu aboye. What bi da? Dijo mo no what koko da? Wonti bi da. What do ya koko pen? No de okwe fom kra kra den. Nkrani be ma okwe fom sen. Ya kra the city. Na koko wa hanam na be koko akuafa o matwa ho ahye no obi ade ne nsato no nyon koko ne ba ko kita sekan a o de gbo koko no na ba ko nsu gina ho no ma hwe koko ne gu ase da be ne be bɔ awie na ko akata no mu nsɛm ɔde ba ne nyina nse katafeto so mienu ewa the source echirima farmers can't find buyers for cocoa at reduced price MPP enti MPP amanyokoro mu mpenifo chirima mprempre no aye nsempi cocoa yi aban ateso sabe ya aban benya sikade atofi se wiase amansen ebo na twate eso ahwanti ese aban teso ntesa oman yentumi nkodi dwam na beboka na ye omu chirima aban be hye bo so afo hwe sikasem so Dr. Kessa to ba force na betu ye nim say de na aban ne hwe abo no so na ode hyehye foforo bae na sa da na mu di sika kwa abonten kotokoko na zo mu chirima koku akuafo no mu koku ne sene da so wodan mu mu ntoyo ti debi ajo mu chibi de ba abonten be ebeton no ayi kele wile me yaribi because aye nsempi mu chirima enko still no mu nyesika akuafo ne nyesika mu nya atofo ti koku ne still na academy
yate sokra na academy nti ombesre mpanimfo Ghana man panin bere mo boada but modern na yibi fa ho say what Ghana man panin ni new ni latest na buy no almost say Mr. almost say my friend Mr. High Sense say what titi bibia say who titi bibia say who say na mo keka o de say almost say ni mabo akofom say ni mabo akofom kama bibia ukodwam a mo kire bibia dadin abaya chete nyama so eburo banche bode kwasusu akwadu ene ye mo ne ade nyina anwa ne nyina won se yankopa ya adom aban bai ne mabo akofom kama ene ukodwam a aka ne sika de ba kwadi dwa no ene obutuma chembe 3 ba ko pe na be yusu odwam ne ma nyina bibia dadin sa na ekoso ane ade a enti ombesra ban ommo no homodin ana kakra de ma akuafo no monsanka na me hofa asefo ne brewo akura na se Daddy Lumba nyom osu bibi ne webonua ka betu akuma ma ne visa adwuma wo ye owu adwuma pa na osi hu saa no yen monwura mo me wofa ase shila me wofa ase shila nso de nsama ba women and leadership ko akrata na si form empower inform transform ye no ye hye ma na besemu den ye wia na ya maniama ekoso fa ma ho nyina ya ka ho nsem ya informe ya ma ye hu de ekoso enu achi na ye de nsachira ye soronko aba ma asetenam ko akrata na mra ne no emu odesa no manam na mo de nsama ba bonten abekasa no pay no mu kirem a me wa fa so no mnyamfo hwere chei eye atwemangwa biaja south ma hye bedwani ewa sentimentem no ho ofe pa na de waka nyina ne say dumso creeping back 24-hour economy at rest atwemangwa biaja south MP warns during Sona debate enti katafata so mienu ewa women and leadership kwa krata no me wafa seshila na ware mu kiremu a enyasem kuma o na ne nyina ne say Ghana mampani bema oboada enu de nsema de koto dwa efo man Ghana ye bobre ene efitiri me befo man Ghana akwamwa no ehyefa ne yaduru a ode the state of the nations address koto dwa ma se bedwa egusu ebubo hu ano ena atwema nwabiaja south ma se bedwa no mnyamfo eye sheli chei ekiremu a nansan omanyimu ne dum so chese enyinam kane no sene boja bona ni frɛ ma tena kurase ache ne do anadwo saa moa no ho etu asen be ho ne wadum no wayere be ho ne wasen pie wamo se saa na enyinam kane yi akwaye wo manyim titiru ne sentiment mu chima sentiment mu de dum so no enya kura na atwemangwa biaja south ma hye badwani bi se Ghana mampani se so mampani hye bo se 24-hour economy no de bai na no ahwere do ne na enwuma ye be ye ne se eye enyinam kane ye ofise mfiri dwuma de enyinam kane ne de ye na wane mu kire mu amprempre no ede na ye tetene saa no ede na ye tie no den de tetene saa ne firi se o mampani ya ba be hyebo se 24-hour economy eba na 24-hour economy bana sa be ye se dia na nyinam kane be na de be ye adwuma no nti obesro mampani wa besro mampani omo no homoden na animanim ya omwa sabe ya nyinam kane be gina na so brane na dumuso ekoso na tu atwa sabe ya na nisu ade huna ode ba bebo o man Ghana na enwuma busu a ye fa no 24-hour economy no bibia betumi akonkane na omen yakoyanim ewo mpuntu okwaso entiane yakatafeta sumienu wo women and leadership ko akrata ne me wofa asehila di frimase badwam ene wode paaye na katafeta so mianse kirema yawo ekwebo mase badwam ayetwa tia kan say lips eye women's caucus women's caucus Women's caucus. Women's caucus. And we ladies in parliament.
ladies in parliamentary service. Eternity. Trinity. I can say lips. Na wadama modern kabum. Any women's caucus. What my Ghana masha begem. Omatimi edi 2026 International Women's Day. Wa modern tiesia bonten. Ede omani kotu ya wisie edi Ghana. Titiru ene ma na ejumedi omudie. But modern monetary kopie mu young girls and if so vulnerable children in Accra. Enkwada munia kama for ene ade o masetrem ayeden nyina no. Ombo modern akodi akira kama akoboa ya ne ade a. Na na asem titire da dwumadi omkodi ene so observe team Anidaso no give to gain. Ene initiative pompeso mode boa pa na mkopie mu wo Laboni. Guest Technical Institute ewo su ekoboa ya scientist street nim ekopie mu ewo ye academy eno no eben accenter ene emaja ne mebun didi nkomo ne ade akwa mbafa mbeboa wo no na manso wo mu nyina masetena be ya tetena pa na wonom etimi akonkan na ba ku akrata no in fact mu ofe mese bedwafo ne ye nuana mma ya mu wo school mu ahia mu ni akamafo de ombedie ni ho nyina ahia mu a efe pa o ma ya de pa in fact ese weni nse se ye ka kire wa ye nuana mo ba hye bedwam omo bo adwumaden pa no pa ku akrata yi ede ho amanebo ede ababetudwa ene ye women and leadership ku akrata no enu mu sensema no pay ode baaye no ebi ena ya pono kakra ede amamu mu ode pa sa no manam na sansona Her Excellency Ophelia Damte Asare Katafeto Sonai Ewo Women in Leadership. Her Excellency Ophelia Damte Asare Ejumadi Angopono Wamu chireme wa champion gender equality. Enya izo oboda Europa anya bete kra oboda urabwa na omenyim bibia konkan sebe ya asisia yade mabi namso no bibia betumi akokama na enipa esabe ema ebedu babie mu ma bonfia ne nka se wedi oyoba enti ema na kwanya so onkoso ma enye sa ne ma na nyina no eso betumi atwa bibia ekonkane na omensu yatumi akoye ni mu anopai ene so nkomani mu ode pam emu ode pa. Her Excellency Ophelia Damte Asare on ye global president and if you find that edema share the smile Ophelia Foundation International mo pwadwumaden pa okasa edeboa ma na bibia konkan na manso atumi adiye wo manyim dibra hodo amama kitekitemu a mo wie ya ya nhyɛ da hunu so mfaso yi mo mfa sa kwanya ne mama ne bi mo sefata e ma na kura do so sene mema na mo so nya adwuma ne bi na Ghana yemfo obuo ne anidie mama na manso ensemfata efise du ba bi a ye batumi dwumadi ahodo mu a yetwa mba na gya e mo akra na ye nyina yakwa anim se wo man na bibia ntodin emfa amaye eni ye women and leadership ku akrata no nsema ode betu dwane bi ana awofa mapono ho ede amawe na yenkopie mu ewo the chronicle ku akrata ne de bia ba na wokirema de nkyirahema enafi nyina wusu hene nyina wusu hene omoku na takwa omoku ne nyina no eye akwaboso nsase no ena omoku ho ntokwai katafata so miensa ne nson ena betodwa no the chronicle kirem de make say dia kwageta de nkyirahema enafi nyina wusu hene fight over akwaboso lands ageta mamehwe mudin no mfamra bonten mudin ni nyame bafo awua the second ona ye hene edema hina wusu omo hene no na sanso na nana ama ayensia sewa a otoso miensa denkyira hema omo de anyantem ten asasa na ho manso no enkoma twa ma asase ne kura tutukura hwe pasa mo kire sen
we say ya media we say ya media we say ya media we say ya media ne gidi sa zie mu gu so twema nso no nti aye nsempi na Ghana man pani a odi African Union panifo anim wonom election observation mission na kopie mo Congo no ya no so ho nsama ba nti Ghana man pani dada na nadu danko akufu ado ede o mo kwa kopie e wo Congo makoton bibia tumi akonkan ede ama Congo abato a eba abetodwa the Accra Times ede aba now say I will serve with integrity and humility. I will serve with integrity and humility. President Mahama pledges. Katafeta so emiensa. Ewa the Accra Times ebo amane say. Ghana man penny John Dramani Mahama. O chiremu a yemfanto Ghana fo nyinanim say. Ba wo ba ebedi o man penny mprenu so no. Papa so pa homa so. Enye na numo de ne ye yemti eno no oba ye ne ba wo ba ye no. Oba be sumu wo man pepe kama. Ahobrese ya kwanso. Ahobrese ya kwanso. Ahobrese ya kwanso no ba be sumu wo man no. Enti Ghana fo nyina yente na kina bibia. Enkuye ye nyina we sunu ko akrata mo boso no. Ye mfensi ne na ye homana na dwumudi aka no. Ye mfa nto aso mfa mo. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one 71 trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor shake you amoniaje, Echegusa, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem. Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ye 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic na midiedrobia ba yefre no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba insio basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otiemie na se ne hene pa di ono so insawansawa agi na kosokuma boso ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba otiemia ne junso no pampan pa no ohye edi akireba ono so behia Amuzu P Herbal Mixture minka se junso bia ense nsuo ba se ojunso na se ne kala no eni e darkish more yellowish na pampan no ohye omu a ekire se ekekaye eya ba junso no mu enti pa Amuzu P nenu mu e die na chika sei anase hunam ne ya ono so nko pa Amuzu P nonom be man so a otiemia odwon so mu papa ye ono so behia Amuzu P Herbal Mixture be mebu ha odwon so wie na bi akam go behia Amuzu P Herbal Mixture dwon so ade dwon so a oti de kakra se ugun nsuo na se ya nko a na oti a uhia Amuzu P Herbal Mixture ensese be ma dwon so na moja di akireba
Inti bema junso ane junso moje di echire no kopa muzupi no mu na sa ni na mfiri ho. Bema ne junso e bon kan unhia muzupi heba meja. Obi se doc eya na nso totro efri bema no ba. Se bi chim kakra na abegu ano white unhia muzupi heba meja. Insawa agi bema na aboso unhia amuzupi heba meja. Se ba se uhwe aba no emu ya unhia amuzupi heba meja. Obi se doctor emehwa no ahono mesrew enye hwewa ahono nyina na yankwe baba so muati mo hwewa ahono enti bema ne hwewa ahono onko pa amuzupi no nyina hwehwe nko. Obi se doctor medware wi a na me hu nyina ya me hene ase ahwi apia gu me so bema wo sa ha nyina no obehia amuzupi heba mecha doctor amuzuwe midunso wi a na se junso ni bi tamayase the same amuzupi no ene ese edi se adwuma no ope doduo na atudi a ewo heba shop biara mo ewo pharmacy drugstore any herbal shop biara bi wo ho se doduo pa na ope atudi a no abayaso ye na otafo nhia so amuzu junction be moro market no tafo nhia so amuzu junction be moro market so okumasi a no akodani herbal misi herbal pedan ko mu 2 bi sentombi akra mu nko kanshi draglem mu bi sana na buwache Kingswalk repash na tinatet opa amuzu piuse mi se bia frame na 0247 776743 0247 776743 amuzu p heba mesha mauji hiochalo. Hey Kwame, ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa. Se sese de wo mne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no ma chumebo. Isu ne kasen. Anope dem de asema sio. Anope ya na na ma mensio bia no mensio kroje aye fe no Lumba nsupa. Insio no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame insio de wasa wo no mbi. Insio ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Isu papa ni anya na nadia de asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said the akosu ye kano no the saint my mebusu afọ de mama musu papa Lumba ensupa insu aba edwaman so enye asenketo akra so say adofo mu nyina no an obi etu akoton dodo na na pie fie mu a ye no mu a chese bibia adamu come Akwala Production and Trading Limited and abomodi abuabu ano e de breye yo nsuo nie nsuo ale Lumba ensupa sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ebo mama ne se opebi akoma ne nua beya o e chire hoyi the saint on be friend number C 0263983801 and I says 0540785010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia betinya koye website ewo www.lumbainsupa.com obenya eho akade nyina ewo ho Lumba Insupa natural mineral water get a grip with that silver brain FDA agi edwedie nkratwe atum. It's official. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9.
da grumpenti enye dia ebi be faja bia ai fuchi ebi tinka It's official. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9.
mama. Yeah, baby, I see your man with a grumpet. And yet, yeah, baby, 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 I'm for cheating. Everything that you. Yes. 106.9 Anidaso Wɔhɔ. I experience the ultimate in comfort and luxury. Beautiful Plaza Hotel, where luxury meets comfort. You go for the Atechema Botanso. Every hour, ready as I didn't offer for her. Comfortable luxury rooms, conference room for all your conferences, your events grounds for all your various events. And to me, no one come Friday for Plaza Hotel, paid for. Now, for me, my reservation, and I say Enquiries 05304 58834 0530 458834 020 7979461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at what Yofosu Plaza Hotel. Dr. Mponsa Heba Hospital, Southern Control. Stroke connected to hypertension, how malaria, syphilis, infertility, chest infections in the Arabia would be a chia winya yarisano. Dr. Mponsa Heba Hospital, you was sprinters. Now, what do sprinters have? It's a coastal bus stop. I'm a frack rabbit trail. Dr. Mponsa Heba Clinic, and that's a hospital. Our number one stop for your dear, Dr. Mponsa. I had my Monday to Friday. I'd rather copy me fiada.
Penny 40278 599611. Dr. Mponsa Herbal Hospital 0243110875. Dr. Mponsa, that's your last stop. Give us a balmy shot. Give us cool capsules. Give us pea capsules. Then I was so to me now naso papa. What to about Kumabua? Pompia Cascala. Premature ejaculation, sexual weakness. And that's our banny baby papa. Yeah, they give us cool capsules about. Very, very effective for waist pains. Coquette to our mind how I am to me how. Sanka give us cool capsules, CB Beboa power. And they give us about me Shannon Swaba. I don't support your immune system now. I could tell malaria, typhoid, and I feel jaundice. Why won't to mean the Diabua Papa? I want to meet TBD. 0543220470. Give us speak capsules, give us cool capsules. Give us about Mr. Man Sankabi, Ebeboa Papa. 20 minutes after 8 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. I beg you for what I said. And sure about Kwedu Sami B. Best Mark do say. I said. And I pay the discussions no. Yeah, the bro. Johnny live on Facebook ba no share link no mo foforo bi nso etumi adwani dwumadi no ene anapay Asemi edika why na beka yanka sa de beka wo mai be fa ne ntoma pa fira wonsom
ɛyɛ me ne omienu ɛne besom ama ɔmai atumi afa ne ntoma pa afra nhyira ba kwadwo same bi ɔtena se anɔpa kwadwo mache mejo so ba kobra and Bismarck do say anɔpa yi ɔno nso adjoining a yɛde discussions no yɛde ba Bismarck mache Mr. Hitman, good morning. Yes, and anɔpa yi nkɔma me pɛse yɛbɔ no Ghana ahyɛnkafoɔ ɛho nkɔmɔ ɛna me pɛse yɛbɔ and kwadwo same bi ayɛ story bi a anɔpa me pɛse wɔ bɛ share with the tiefoɔ na fe yɛho deɛ ɛkɔ so especially kasa a load no ɛkwan a wɔn a wɔ loadi ɛde drivers ɛfa so ɛwɔ man Ghana no ɛyɛ ade a ano ɛhyɛ papaapa na saa nkɔmmɔdie yi kwadwo same bi ana ɛsa research yi a wɔde ho nkɔmmɔ wɔde ba kwadwo mame ntie wanɔpa yi bra kɔbra me na aseda yɛnkyia ne tiefo mutie frɛ kyikyiri bɛnkyɛ ɛna nɔpa yi na omutie wɔ ɔmo kasa ahodoɔ mu nyinaa ne efie mu ne ɔmo stores mu ne ɔmo paps mu no Yakobon nhyira ɔmo nyinaa yɛ ɔmo kɛseɛ nɔpa yi na medemania di nneɛma baako mmienu bi akyi ɛwɔ mai mu kakra na Ghana for ba kaya nansen ye bedidi nkɔmɔ ahodoa ɛde fa ye nuanom ahyɛnkafo ɔmo yɛ trɔtrɔ ɛne ɔmo ludo station ne adeɛ wɔ mai mu a didi ɔmo ho nkɔmɔ titiro ɛfa bus stops ahodoa ɔmo anyimu emra ma ho kwan sɛ ɛhyɛnyefo obi ne odu baabi a nipa ne besi a yɛ designated ɛyɛ bus stops a eni car duru hɔ no ma obi pese osi otumi si no ɛwɔ yɛ nkuro nkuma ne akɛseɛ mu ne ade a ɛnɛ kamia kɔyɛ sɛ ɔman mu no nyinaa ɛnyɛ ɔman anase kuro mu baako the entire nation baabi a hyɛnkani bɛfa obi ɔpɛ sɛ ɔde ne si bia na ɔfa nipa afro bia no yɛwɔ sika ɛsɛ wotua na hyɛnkani no betua na sɛ meeting no betua ma enipa bi a wogina hɔ no na medemania di nneɛma bi akyi akyɛ isabatam sɛ ɔman no wɔ ho edu baabi a ɛsi yɛka bi ma Ghana hyɛnkafoɔ na hyɛnkafoɔ ni bi brɛ paa hɛ ɔman mu nyinaa yɛbɛkɔ adwuma a ɛyɛ wɔnom a yɛbɛbɛ fie a ɛyɛ hyɛnkafoɔ ya yɛnkwa ekita ɔman Ghana hyɛnkafoɔ ɛfiri sɛ yɛbɛ adwuma yi wɔma no ɔmode yɛbaayɛ yɛpɔn ne yɛkɔ fie nso a wɔnom na ɔmbɛsan de yɛkɔ bisa ho sɛ average de no ɔman Ghana aso ɔman no yɛ transport ministry ne transport system no enipa dodoɔ sɛn ɛna kɔ adwuma a aban ka ɛna fa wɔnom ɛde wɔnom kɔ adwuma anopa anaasɛ nimira wapɔn ba fie ɛno akyi nso na yɛmisa yɛ ho sɛ enipa ahodoɔ ɛfo ahyɛn ne adeɛ de kɔ a yɛde ba no emu dodoɔ sɛn no manka sɛ ɔmo private cars a ɔmo de kɔ adwuma dodoɔ na yɛ ankorankorɛfoɔ cars yɛ ne fa yɛde yɛkɔ de yɛba nansɛn mekɔ Kaneshi overpass na se market n'anim hɔ no ma market square n'anim hɔ a ahyɛnkafo mo fa nipa ɛkɔ Takoradi Cape Coast me no mo de nkɔmɔ a de ɔmo ka ne sɛ car no besi wɔ na sɛ wo fa nipa na wo bɛ fa nipa wɔ Kaneshi wɔ de akɔ Takoradi a sprinter no driver ne ka ho yɛ 23 seat na wom tie mfa ne sɛ fa nipa 22 mate ka ho bɛfa 21 passengers obi loadu car no wia car no besi wɔ na sɛ ɔmo loadu wia enipa na boys na ɔmo wɔ kwan ho na ɔmo fra ɔmo sɛ ɔmo yɛ loadu boys no ɔmo tumi gi hyɛnkani baako 280 Ghana cedis 2.8 200 cedis 250 do de ache wo kra no ebi a 180 Ghana cedis oh how yes no much endrada me pon ya me ko fie me ne sprinter da baako di nkomo trotro da baako di nkomo na me ne di nkomo akodu mpempen so a Madina ha ya o Madina ha bia ye wo ho a hyenkafo ne lodi efa kasoa Madina tu kasoa no enkra me nse ka ne se ukofa ukolodu ho no ma ukwa mujiu 80 Ghana cedis efiri Madina ekwa kasoa na trotro driver akofa ni pasa wode na ekwa kasoa na yaje ne 80 Ghana cedis na mbisa me ho se saa sika na saa ni pakuo ne gye no where does such money goes sika na kwa hi mbisa o se ye ne transport ministry dia ni enim say station bia ne yo bukman for ho no ma ehyenkafo nko mu ko no e wo sika bia mutua ma aban
na de ekuo na so nya de bo mo ho bra station no misiesie ho no mo na ade nti na ne se wutua wonimi se o man na nya so mfaso saa na ekuo no so nya so mfaso ne bia mugya ne besiesie ho nom saa nipa ahodo a ejina nyina bus stop ahodo ogigi sika fira hyenka foro mu sika no ekwa he hwan mo na mo render account ma wo mo manyim. And this thing is being in existence for more than getting to more than about 5 years in here and I do any omanya betna ekwa akoye tumi antu e wo manyimu a ha Ghana pa and yaka ho asem aka nya de apani bi asode na watu ho ana mo amayen ye wo MTTD and na Ghana Post Service omu department a ehwe se yakwan so be dwodwo MTTD omu post for mo hye white no omode ne se ombehwa amayensa ahyen nam kwan so kwa ne eba nyina mo license ye adwuma bibibia fa ahyenhwe ho mra nyina no se mo hwebo ho ban mayen yesanso wo drivers unions ahodo a yehyenkafom kebom ku ho no eno achi ene yesanso wo transport ministry aso ye hwe oman Ghana yakwana badia hu nsensem ene kwa akra de twato okra nso ye wo National Road Safety Authority DLFM eno so hwe so oman Ghana yakwan so beye dwodwo na obi kwa aba onkonko wu kwam enkwanhie nkosi basa e wo mena efiri obi mfom so saa asoya hodo we nyina wo kurayim abosum du a etua bi aka ade a medwen ho a mente ase ne se ye nuanom ahyenkafo yi ene trotro drivers yi omu nyina wo metifo no wo ye adwuma etua metifo ne ka yen a ye kwagina kwan ho faka no enye obi ene kofa ye begina kwan no ho se ye megina ha nyon na de begina ho ye nia na ye de ye pe ekwagina bus stop se ye kwa akofoka na yen kwagina wana ka na aba na ye fo no na obi eje ye hu sika every driver ne meti nchen eye o man Ghana mu pe ena de we besi a obi anka ho asem na mpanifo na omo wotumi na deda na ye buga na ni fa so. Why? Adentina ye ho saa so man. Ade bi kwaso a ye boy mfitenduku na obi aye din behwe saa na ade na ginsamu afie be ye kura na untumi na ne abetena na ka. Ade we sha ase nketen be pemo necessary escalated to the extent say baby a obekọ bia virtually in the country baby a beko bia no ebi wo ho a ene ya betena so man. Ene junkies ene mamu a omonum nubane enyina age oman Ghana bus stop ahodo aboso a omode ahunehuna ene asisie etatai a drivers ene o mate e wo kwan ho kamafo bia nim obi amfa ho ye mo ma na baye janga wa ho ode no tumi twifa bi so ko wanim e kire din intebedu ba bi no wa ho ode wani adin na be di Ghana enya wo ade ne koma anase wo no wo akwanya se wo nsebeka da bi se wani ade na ho ode nya be di pecha men na de ade wo no de kom akwada e die ntra se ka afri Madina trotro ka afri Madina no wo kaso a na ka ba ku bia begina mu a margin 80 Ghana cedis. Look at the number of cars a omba ko lodu ho nom a day. Say sika na moje no e ya assembly na ma ho kwan say assembly ni gisika na de aboa mpontudwuma ye de besiesie akwan. Anase nimpa na agina o man kase botuma. Na chairman wo say ne ho an say sika no ombeka setua na wantua na betu car no. Waka glass na ye pie na che. And o ma ya to the sense of ma form team. Ena omo wo body gas ne macho guys wo ma se when ni so metu moto achisi usisi a mba be chi ukoma be no mo sample so mba be papa usuma yire wa juice kan kora funse be yonwa akora DLFM na yaso so so amesisi eni ya betena o eni ya betena o ma be le chire ne sa no anope me ba chi moto overhead ne so ha mate ni driver de car be si o mo lodie chamai yene ebefu kai yene an yefiri ebe na ebefu kai afika ni ba betu a sinema na ba sai enipa na wafa wo mo na esi otuaka wo maniska ade yo no atwa ne bo ope se obeji me demeti nso no yanya ne sa na me ekura ne pade ne menya se obeji ska no watalaka na ho fa achimota overhead no so abedu abofunu na otare ho so mate ni dia agro betu nani ama no na odi agonso obetu nso ampa otu nso a enko babia
enti ahyankafo ne fa saa tete ne mu nyina wi a edu anumre na mo de saa ho kyerɛ no ma fa mu ni sika na amanfo agegye no na ma begye afiri ye ho mu wi a obehu se nipa na gba ape so aka so a se me call pass because sika no amanfo agegye ne kwa ho odu wono ka so wontu ya bebo no obia nso ni krom ha no ma wotumi obetumi asode atia saa ne man ena boys e bokro no dodo na wo kwan ho se mu lodu cars de nipa ne bope so a wo yes afo ka no de nsa afa ho na ekire din wo fo ane ye twe wo sika na ye twe na medwe ho a eya mwanwa se omamu a ye wo institutions ahodo a ye de dwumadi ahodo a hye mo nsa na yetumi neglect ye dwumadie ye responsibility to baabi na yetumi tena ho mo bia de ne pe ye de opekeke wokrum mimi hu bi dawo se wo man ye kyekere no obi atumi de ne pɛ ye de wo pɛ e wo mra o man ye wo hyehyɛ ye ne mra ebo ayi akwana bedi hu sansem hyenkane ye wo mra es wodi so pasinya wo mra es wodi so where from that third party onu gina kwan na ho say de opɛ no wo bɛyi enti ye nya pani bia nsode wo Ghana ha say obetumi de na sifom pen say free na ekɔ sa boys na gina kwan na ho na yira drabes na tete wonom nti omu nyai ye nya obi anya kamafo ma hyenkafo yi drivers ni bro chairman omo brepa he sesa ka wo na atwama driver ni say dey won famre no nyame anka ne ho a wonya so nya tu kan bus stop obegine bia ye bejew je so bi ho kra na je say en me madam ba ko di nkomo o ka kire mpren say senior me for car wo bus stop na boys na park moto o fa me ana mutu moto di na chi say nipa na wa fa no 20 Ghana on first camera adenti amunsi maame no obi di ne ho a wotu no kwan akofo ka no obi gina baabi sigi ogi nipa ne ho sika emenya so saa ne ma wesu ama my Ghana ya bus stop sta hudu wanyina ya sankofo yinko a na kaka bensem na tutura se no mudie a yenye obi amfa ne nansi fom pani bia ne kurayim a obetumi ne ne asi fom se saa ne ma we ye koso ne ya hwe ne yi a betumi akofo ha wo de aba eno obi ahu ne bono no ma na akwadwane kuo ne bi tiatem a enipa ye gina ho enyo obi na de be gina ye ya gigi scan free drabes no ya besre sabi sa driver ni get frustrated ohun shenkani se wenya sound mind na adwuma na wo ye ne when stay focused na wode atete ene amnefi ye adwuma enipa nkwa e de gura topre no se yempanifo ni nim a ye ka won ye kwatena ka mu na ye kwa ye nkwa nyina kita shenkani no agese ye kosi fomansa na ye tete wonom na boysi tata won na ye sei driver ne tika ni ma wo kɔ no ono wanka se waye basa ne wura kura tumi fi na ho because adwuma no hunu se afi asa tete no doso na ne wura kura fi no musu twika na pa okuma nipa ye pesere wonom e free National Road Safety Authority mpanifo so ekwesi Transport Ministry ekwa kokwesi MTTD and ye department of Ghana Police Service aso yo mo so hwe hunu se ya kwan so be dwodwo no ye besere wono mada hwe e wo mu se some of the trotro ni bi esenko bia kɔ station ko lodi o ma na mra no bia kɔ station ko lodi e ma na mra no na even kra no saka na fa enipa wo station no definitely obi besi bus stop ana meboa obi besi bus stop ka se tu akaso en enya omunya na be obefa nipa so oba Madina ebi besi Malam Junction ebi besi Abakala Pass ebi besi ekwan so bebre enti obeduru bus stop no obi asi ni se obi gina ho no mo na wo kwa openi ye fa nenye yi obetumi afa no emre ba na tia se ka akra wo lodu station ni se obi asi kwam na se opeka na akọ baabi a wo kwa ye mfa no wokofa na yesi ye ma mfa obefa ji utua sika ma obi ogina ne baabi anya onno na de mi begina ho ne ya seso amade we nso abeye tumi entu abaye kanka bia besi wo ma no so akate a yentumi nka ho asem na hyenkafo mo kwata kwade ne kodo mo ye mmobɔ sina hyenkafo bia me na me ka kyerɛw se me de me tafa ho uduru kaso a na wo fro overpass na overhead ni si akire ho na wonnim na akɔfa ka se nipa gina kwa ho na wo fo no pani obeti bi asra
odoko boys ni gina ho wonim na wo fa sikom be yiri ombeji wo no hwe aheya e fa ni sa Atiko Junction wo ba Accra Academy Atiko Junction me kwata kra de na sprinter me kofo no penin shenkani na nipa ba ko pa me fo car no wonim sika na shenkani no guy na ogina ho ne je what you say okacha driver no so beji ni 50 Ghana cedis na wo lorry fe no cry say gidi anya hwekro oji 25 Ghana cedis and oji free ni nsem nipa ba ko ne free kaneshi eko takrade no eyesen obi kura won pa na onu takrade bi kura kwesi wi ni ba ebi kura pam janse bi koma nkesim bi kura Cape Coast na waji sika we free shenkani ni honom me de me hu ni say se ye ja o man na sa so obi anya de opede a ebedu ba bi no emra bia so nya adwuma bio afi na o man na ba ye jungle ho aden a utwifa bi so na wona akoro no ene yemfa sa so nya man sa tutura sam awidie ene sa krono sama ekoso no sa nima wanyina ka ho bi na eso abatia yen entime de me hu ni say yen secret de mo man na daache enti ebesere mpanimfo mo ka biewo mu a o metumetu ho ana manim ya we ya ka bastre na ekoso wo de hwe o manim yen hye de ni aban ahyanye fa nipa kwa adwuma o me se wo de opa magana drivers o mo ye private for no nya adwuma se dakro mo nya adwuma na hwe de besi kuro mu a wo de bisa ho dakro ma drivers ni nyina nka se o mo be ye demonstration na protest o mo nkwa adwuma 1 week na yan hwe de besi Ghana ni ehu companies ahodo a eya aban dia o mamma workers ne ka de kwa adwuma ana se ye wa aban ba se fa nipa kwa adwuma ne hwe de besi kuro mu a so one way the other run drivers na bua wo man punto pa so we need to protect them ese wo man ye hye e bo wo ho ban na se de ye ja wo mo bia ye wo mo saa no edu ba bia be kwa betia ye so passengers ne because se ye yire na gi a ono so be gi afiri ho because entu ma so no be ye adwuma obi anya obi ahwe ne ya je no na wo abefo kan ono so nya wo na ko no ono nkoboka ono so be je wo until we back them e be sere mpani form nancy form asemo ya ka na ade akra ya ne se wo be fo kan na be hu se MTTD officer at the front ana kwa ne twa me so me shia be 3 times amon carry MTTD officer at the front na boy si jimi afa na humpo otimi sa na yakwa ye nyina yakwa enam sa why timi ne mesra ne ma mi hu no kwanya boys no je nyina kwa no wonde drivers no omometifo ne fa so no nyamianim ne kure ni sempanifo amfa ho asem anka ebedu ba bi no wo de ma kwato na drivers ni bi ne omo bi open fight omo biem na ekoso kwa no ho de besere penifo no tu ho na mo mayen na de ekoso na ni nyina ye ami insecurity na wo mani mu na ka ho bi because ye ja obi aso mfa ne penya de opede a na ekekere wo ma no ayeden ye mo ahyenkafo no na nya sa accident na sisi bebre ni nyina teti we nyina bi ka ho ma driver na kura adwene firi adwuma wo ye so na kofa nkwanhia ba driver ni nkuta sound mind obeden e the passengers no akwa kwajo me da se papa Bismarck fabre ye na fe ye ma collect no so embrem Mr. Hitman echa Ghana phobia Ghana for jo so na no pay me question yetiawa me buza se sankofo no mjinja bus stop one o ma share o so mjina o union ben o mo ye adwuma under which body under which organization and o mo pen o mo de be jina o say o mo pe dia authorities ben so na eso mo hwe no mo yi sankofo ni free o one way or the other no Mr. Hitman say ko ba ni say bia o mo jina ba bia e be nka say station bi wo yemfa say bia Kaneshi your station e takrade takrade Cape Coast your home stations wo it is sankofo e be jina kwan na so mo stop your mom bo wa ne dia ideally no right because obi ntimi ko register say okwa ko jina skills anopa o tueska ekwa aban futuom ono no fa right channel no na wo shenkeni a wo so kita o ka wo so bebo wa atwe fam passenger be jina kwan wa fa no na station no mo register tuesika ndie wo mo ntimi enya passengers ni mimfa ho dia me no mo ya adwene but to say yemfa ni say town running mo kwa Accra Madina Accra I mean Kaswa sa town running inter adia kan say intercities right in your city crampo just town running within Accra ya won bo trotro no yemfa so bi kina shiashi no ko Accra tudu shiashi bus stop on the station bi enu a obi anase station bi enu obi register said cars imagine scale one for passengers it is a trotro driver do anase of obi na say ugina say wo dia wo na ho aden kokoti
onipa no driver ni ana say mate ni ma scanser wa fa passenger na masa wunye serious sankofo na ese achi omo sankofo na nkomo ayedi anopa ekomo omo enya se bi omo ko register all stations omo gina scale omo per passengers na se wa fodu omo form ebi this airport me tisu Madina haya overhead na se station bi anu wo se Accra Circle station bi anu wo eti car ni fi do wa if you don't tell ba edu overhead na se e say onipa na omo gina na form be go and see ubonza boys you kwonu se bi omo niama na omo gina harassing mate ni drivers say any kwan say me am fifi am nim say me kwa say me am di misike betua no wo say me adentina offer me ho ebi mo akrom timi ka say passengers ye ne ye hwa anti no passenger na wafa no ontu esika me am fifi abegina ho no eno pay san come na come and me nim say me fo na ese mo hwe no mo isan go fo o say police fo say wan I don't know and pay question me nim say anko me fo na ese mo hwe na se sankofo na omu bule ya drivers ni mate e okromu ano omu na esi omu na omu esi omu mfu ana se police ana esi omu yi omu fu man because sometimes annoying utika ni bi na akoka nso ahun so ho batan very very annoying so annoying se me fifie ma begina Madina me kwa circle station bi ani ba bia se wo se car ni begina scale se elodi Accra Circle waye no nyina di na mu na me passenger ma begina kwa me fa car duro Accra okay ma hura trem onipa okwabra ni gina say aden wa fa passenger are you serious we are okay eti Mr. Hitman opa me fa manu si na TFO mrem right kwadwo bra mka na business can about assemblies no assemblies no wa chefa because we stations ahodo a operate within jurisdiction bi efa nipa ne ade no eto amutua ne nyina no ekọ ebi kọ assembly ho no because assembly ne hwe toto niama ewo ho enti assembly no so wa chefa ese mpanifo partner with drivers unions ahodo no na mo ne mpanifo tu ana mo ntina me bi sa save sa boys ni sika na mo je no ekwa he sa sika na kwa oman ni kafesimu oman ne mara ma ho kwan a obia na obia ni problem bia here is the case oma form team enye wo leaders a wo fa wo wa betire wo ho den a wo kan betumi ahwe wo e guide so ko sa boys ne wo kwan na ho mo gigi sa sika no enti no wo hyenkani no wo nko na mate muntumi face wo and sa sika no pay me checks it doesn't go anywhere enkwa obia botom enkwa aban babia boys na ne chese sika ni di omo ye adwuma wa said ye ba adwuma yin omo so adwuma omo akono no so onu gina kwa no bi begina so agine hu sika e dey CSM so no assemblies ne nso de na omo ne drivers unions no nka mom because the kan medical can say even omo plate direct from stations omo register omo cars omo ye adwuma no they are all affected omo nyina ka ho because car na tu e wo bia emfa ne say La Paz no beduru Madina na bi okododoa na se obi gina kwan ho ba bia ho no station bia ni ho a ofa na nka bone ye de yin tanko onye bone bia ba yesere be yire naje ya be yire naje ene wo mususu akase na wo lodu o main station na mo ko gina kwan ho lodu e de ko achichiri ne ade no kra no sa boys na kwaji o mu se sika no mo de koma hwan e kwa aban ho right se nkwa aban ho de ade ntina enya pobo sika enti de pobo chechere man se ne obi Mr. Hitman no obi be kan se bia wo fa kwati kwan dia no so yire wo ji a because maybe ya say if you are Kaneshi for instance your attack credit station Cape Coast station now they also encourage some kujina skill but passengers abegina kwan no and you know zenka drivers ni kujina skill passengers ni be bus stop am be station but they also be from Sadia any me scan say boys ni yiri waja me I don't pity you no some of the stations no crampo no ho drivers na omo load with station and kasakra some of them I'm telling you they are sa problem ye kanya bebre na name I'm telling you bebre nam sa de we mu bi okay ntin sam na da ho na ye ka no e ade bi e ene yenyan and yen fa de we ka se wo kuro mu no yenim se dodo na e se omo atumi dwane hyenkafo nka bom kuro no mu nyina li adwuma with station fine and bi ni mu bu mra so but that doesn't mean to say yen jai na enipa bi ntata won enfo omo kwan so ye den entu asane mu nyanya ni sa okay and ohwe ankra hyenkafo bo omde bo wo man na enye yizo na nsenyi nyina akra satena endra da ye pon ye kohwe bus stop di pa no mo wo kwan ho peka Legon student ya pon omugu kabiama right kwadwo Martin penifo mo yo Martin me da say ye ma call us in Mbram 0593406565 05345050
199. Good morning. Morning, Mira Hitman. Alright, Vance, and I pay what pump to say. Yamiada Roman, I'm on so. Yamiada me who ya papa. Me bomo abaso. Me for FD Suntia, Irabo Cheja. Mira Hitman. In Shirebe Kabibi. Say station and Casabi. Yen Susane Bank ha CMB. In that station in our in Sassini in our atom. Nenoma e kosuno. O my na sem penifo ni o mine. Say bus stop na Obia si no biafo. One man is called be pay on windscreen. Yet your memu ha Mira Hitman enu nti na metie mu. Enya no nko a o. Hwe se wakoto wasase. No bia be gina o se oye landguard. Kasua landguard bo soja ni tuo won kai mane wi. Ekosi sen na mfuri abreso to landguard ku police fo mienu sie won o manyin still landguard the same koso. Na yempeni for no omo adwen ya omo se omo de omo bambo. Na omo koso onyami bebisa won. Omanya yetim emra nya djuma. Eno na insiraba e kanu. So bi hu ye din no betimi atitiwa. Owi anoko. Dem so bia. Right. Me round ya me. Alright, Vance Yankopon anka won so ho pay. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Santa Maminti wana pay. Yes, sir. Hitman, and come over here, Moody, exit a proso of Mulkin. Momani yet and Nanguan. Yet the first, yet, if I say, Yakata de Co and Coco, what dear 8 million, Mamma can find an income. What dear 8 million? Now you need 8 in the year. You know, I can't. It is 6 in the year. You do say, John. And yes, I never knew no answer. Yeah. You need to go to car. I can't cocoa. Oh, mammy, I'm fat. No more can I say. I did say, Brabby PhD take Ghana. And some Nipon, you know. Other so. I'm 18 years old. Brother 19. Yes, I will do my Franco Beria. And you know why I take Carco. Yeah, oh, mamma, fine. I'm young for 2. No, but not a neck on the air, 2 million. To the air, and it's also dear. On here, 50 Ghana. You need Nippon, you know, so nothing. You to me. And ya fear. This is a 24 bomb. And I'm a said, dear passer, over to make just a dear minimum. Yashusha, me go send the pan. Right. Gideon Yankopon anka won so ho. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Apomba Korea. Bravo man ope wapom to say. No yo Hitman. Hitman asem we no ma wo si. Me o ma tro se be so nya djuma. Atiti ntinya de am de be djuma. Hitman krofo am be bo mu din na mu din da rafu sika. Madam fu bi kuta tro. Sika otua ne dakoro e man krofo hu no. Hitman 150 cedi. It won't want to try 150 cedi ba bo so me a. Hitman is kaketwa. It over chika so many years. Oyere kura wuntimi hwe no, omba wuntimi hwe no. Edan kura wuntimi tiri. Ode Hitman drivers do say na omo asase o Islego. Ensi nkrofo police fo ni bije driver fo sika AM fo ni bije drivers fo ni sika. Na asa nkrofo ye gina kwan so de Hitman kura de airtime. Omo wo kwan so bebre mala market wo nyina omo gina ho. Na wunyim na akofo bi o masa abobbo dua bi na o mo de prego abom na se o ka se u tuka na kwa no masa ase o tire account this man asem we de the prego bo drivers ye mo bo keke mate ora afu meda se papa. Good morning. Hitman, good morning. Me ba cho me ho ya papa e fro say. Oh, do the wa woni pa. Do ma minti wa no pay. Nishiraba wa ojo so papa. We chara ma se me na no. Nti ka te da on frɛ me. You. Ano pe wi asabi aba na asem na you fu papa. Be me e dra ni. Na me gila somewhere 77 nti ma chawa driving sector no. And the book and the pay about 60% kasa pian kasa drivers no. The reason is Ebiana obi ejuma de car. Obekora ko pay chop money. Nti and what I had over 30 years and I create to this issue. Thank you very much. Do that say. Good morning. Good morning, Bakoba. Mrs. Mita. Yes. Maminti wano pay. Bakoba sanko for no.
Omo kwahyesia fendro ni ade e begina hwa na so pe mu awo kuma se abeta no gina hwa owi ana wa tie mu obi ahwe de bag yi na krofo no wa ra no no na oyi na Ghana mpenifo minim so mo ana wa appoint san krofo no because police ni gina ho no odi nsemfo obehwe no driver ni ano oko orodi na wewie na wenya kakra akoye space no krofo e be discapita no pakosi enyum na obewie 10% e bi nkura no na wa ye sinsan ogina ho nipa de se ni gina ho no o hwa maka road na wada wudi ni wa gwa wewura we pra we di wewu na onnam oman yi mu na mpenifo ohwe no na sabi nti ye ni mpenifo bi o mo hwa drivers so anasa Ghana mpenifo no mo yi san krofo no a o mo ye adwuma ma Ghana aban no yen hwege ma yie pa no man na hu di ensem na wo fom we nyina mbo man we mbo man Ghana nti yen hwe ni yie pa mpenifo o mo to no o mo hwe ne ma bi yie ne we nyina mbo man Ghana wutu kwa ba brabra wudina kwan ho sensa ni pa duru ho no so mpene ma yen fa na wo pa adwuma wa ye re ukwa ne yi wedi a o man Ghana na ye wom na aban not no say Ghana government worker o ma ni 700 cedi aden Mrs. Mita ma bi yo ni omo ye no omo hwe ne ye ne ya bre wo Mrs. Mita na what's your mo pai sai o dina so abeti ane tek Mate me da say good morning. Good morning, Hitman. Your friend saying? I shall tell me Dora. I mean to an Dora. Hitman said we are cost super papa. Even you have Christian village here. Pragia rider on Hankasa na load the passengers for passengers. Opa Najina also no 5 man or 5 to 1 man on the Bekum. And yes, and this was Hitman. They are opportunity. You, Mate. Me da se papa. Good morning. Good morning. Pacho man so kakra mama your friend saying. I said family time me ka se pikasa. Rate mama ti wanna pay. Na me see sa di we krampo. Yeah, passengers we krampo sometimes ya kofa. Pa ko krampo ehu. E tele bi obe jona boys nko mo ndress ye. Le yo mo jo no nti so we di ohu pa obe jia. Etele bia ukipekita ni ome bia na no mo be twegu sisi na osi obefu nti wo mo ni aye di na won so bag mi pe mo so mo yi ubi du fo ana so bi npa so mpenifo no ma omo so ye ni pa nti ye tro mo mbo na sa de we di nti o mai yo mate yanso ye da say good morning. Good morning, Hitman. Birthday girl ni ana. Oh, you. I'm afraid they may ya mentimi ngro. Kafra. Anti facha me. Me da rade asedi di kan. And some more kan nyina aye no kware. Anya se Ghana mpanifo hu yo. Owo hu atra. Nanso onwa kan wa no to ma police ko gina wo nyina nim. Nanso wo suro sa boys no fi sa wo nim. Na wo don saka ba ko a won wo ye dom na won wo ba so. Aba be proud. Entu ya police for me no na mujina wa montimi nya wo hwe enkanka CMB aw edura nwumra abatan ye mobbo sada ya obenya ka jo nantia etra ko farisco en wa ko faka esansa wo lodu a ono je ba akusika adenti na ese ba ne sa ayade a ekoso wo manmu a hamanfo hadwumayefo akatua hene ye de ma won ena sa obefro trotro be yem presansan wo do baby a wo ko de fie adan boni ben da bia me kasigana de ase aboye dua o na yentimenya ho hwe yampanifo no nya ho bibi na se de oman no jinsam oni nya me nya anti magi nyankopon council good morning. Hello, good morning. Pacho Frosing. Pacho me de ko kasa free kwashima. Ko kuma minti o. Me bo ma baso ne asemu ya mo de aba. Kakra me simi nim fa say me de ka so na mta eko. Efi ba ebe adwuma na ayi union for ne ji omo share e na omo police for no mo share fight no omo so boys ne mo omo share because some ko jina driver for ne ko du omo ko jina omo ye pampam mom nti omo anga say yi omo ni na boys na jeje omo ji scan fi drivers no omo drivers for no mo ka so ko mu nyo mu ni so omo ji a police for no omo police for ni bi send me omo be jina omo ye pam mom nti omo ye no mo ji scan na union for ne ji omo share MT2 for omo so ji omo share nti na ya bia police for mepa mom ni kura wo mu no
nti senta ade ne de nya de be ombeja because benifo na nkasa no so omhwe no pam union fo ne je na police so je nti pa bisa ma drivers won kwan madina mo mfi eko madina no omo frɛ ombeka no kra na chom ya de drivers na nkasa omo ya we yo me da se mate me so me da se papa good morning me pa choma ne so na me nton kai why me pa choma ne no from your froze Linda my voice so na me nton kai why hello yeah me ton ka Linda me see last me free Accra me bo fi they say omalodua omusa omu family me free Accra na ntiaba odoko eba foka kan so me baba fo so a me te fo no say this in the post station wa ko foka me see free Accra man and this a be do odoko so mun pese me foka and the men and dropping in the beef. Okay, right, Mate. Me da se me fa final call na fe ye fancy. Good morning. Good morning. Me ba Jeff Frozen. Ya jo so pa, ya Frozen. Me dey decide me ka say free man ya. You said ma minti wana pay. Asema mo kana dia hu, mo dia san papa abapa o ti say dia koso o mai mu no obi hu kra won ti asi. Hwe last time na me ko akoti me ko sika so a. Akoti ka ba ya me be fo no na ba se tuegu me ti so abunu poto obunu petano aw na reho oh ele fakwemu sa no man na say omo hwele omo jai to so mienu ayesa ya na etwikafu ya bese mpelifo ni omo kasa bebi wo ma aye new site ya aye kuro no ese so omo de mu ani kwedidi a omo bo omo fo ban obi de we jani de sa no ni nam krom e do say Obia de me amefu omo abawe me be kan ye no omo asan e ba ababu me sa de no mpani fo hwe omo kasa ho pa omo ba mera ento ho ma wo yo mate ya fancy ya da say abusa ye ntumi fa calls ni bi ma ha ana afrefo bre no so ye de besi wo dwumadi ne so ye hwe na fe abedwa fon rap up na ye sorry dwumadi so na dwumadi fo frɛ wo ho no enso ento so wo deal 106.9 in shaba kwajo sambi kwajo ya kwa quick one na fe na ya rap up anopai e wo dwumadi ne so do akobra yentie ya na tiefo muti anopai de kasa yankopon hira wo so modwan show no and then de be kan nyane se be sere mpanifo oma no wo som nko ana ya de bibire bia ma won se fa ye adwuma ye se wo hwe na wo ye se de yenua be ma na ofre na mse so free kwahyeman wo sanye fa no de o kan me ama ye hwehwemu akoto kaneshi boys na mo gina overpass na se ho no ma ye market na ni mu ludu takra de kasa no mene ba ko di nkomo ka kire princess senior na o kire me se menhwe se MTT the officer ba ko gina ho na o kire me se wahu officer na o gina ho sika na ye gina mu die wo o ka kire mprin nyese yese yeah o ka kire me se officer na o gina ho sika na adwuma na mo ye ne nyo mo nko ana eche MTT the officer na o gina ni die wo o se na o ka kire me na o se na ma tren konwa kura sika wo na de o ka no approve there o si langas mfon so sika wo ti akoya de say that is scan no mo chama ne so Obia so say adwuma na ye team o ma for me na mo no mo ye say adwuma enti I say Obia nka o ma asem de oba kwa kan nya bidi o openi ye kwa ye bai say ye bibi na bi ade na ye no ho towa e de enti na wo no kaka wo didi bi enti ye besere wo mo if you are comfortable you can't complain yeah enti ye besere mo modern no mo na sa na ma na ekoso no omo nka ho asem na boys ni free kwa no ma drivers no mfo mo metifo nya adwuma na sika omu nya no mfa nhwe fie bi ko mo ye ne saa e be ha adwen pa ndi e be sere wo mo modern ama emra nya adwuma yo na wo kwen no kra na birthday bi wo ha na ayi tumayi ni ma me na menhwe me birthday ba ko bi wo ha na mente me sane ma DJ Marion na wo mo wa me na mente free ho kra na me prepare chiri bi se ye bre no ya bia anesa na me announcement so you say me wura fi me nkomo no ehu hia pa yeah intimamente birthday we free ono musisi me wi na me de ono no aka ho na birthday we na ekọ de ama Deacon Peter Kefusu ono owo eye achena krum na okwa asore wo the Church of Pentecost na we efiri ho aka fo ne den e the comfort fusu ochine ne ma ne nyina akire mo do ne ye pa na na twede ampo yankopon aya adom a ode afe ba ko aka ne fie ho enti yankopon tina ne mu nche no nya ne kese o mfa ne fra domo
enkwa dum no kokwa mu mpa ya wabo nyane yankopon ema ne nyina emre mu. So happy birthday eko edi amount. Deken Peter Kefusu wo achena krum asante mantemu okwa asare ewo the Church of Pentecost nti wife comfort fusu ene wo mofra ne nyina ase yankopon hye na wawoda no onye ne so no kokra na awode etwato eko edi ama Ekwesi calcium ewo manso agro yesu ne di ne ekwesi calcium calcium pa ekwesi calcium na owo manso agro yesu na Samuel Oforibo aten oye awa Ashanti regional correspondent wo se ene na damfo ne den ede ekwesi calcium ne birthday ndi ngopon hia na pa na onye ne soronko ne kukwa mu mpa ya wabo ene na nisu ade hunu bi odesi na nisu no twede yampo yankopon emane nyina emrem se yankopon odi Israel magic trap kokko no yankopon emfa ne fesu ntwa ne ho nhia matamfo epena wonom enyina chira kwan. So happy birthday eko ediama me wofa ase awudin edi akwasi calcium wo manso agro yesum wei efri Samuel Ofolibo aten oya na musini edema DLFM na afin so wuntumi TV and radio ewo asante mentem do abona mane se mesco no se yemfa awoda sonku wei yemfa emam na DJ ansa meso ne besre ye dade celebrity Ghana fo anim se ye pedan ewo mem ya hodo bi nti we de besre mo ada yensagu yensayem wo dan a wo de rent we busuani bi wo papa unua hu nipa bi wo dan bi wo de rent a wada ma na frɛ na woni mpanifo ni nkomo enti ye hyase a ala adwo wo bi wo hɔ no ma ala adwo abelem pimpotem hɔ no mo abakala pass tesano achemwata Hitman mine 7 car price aveno dakoman dome sa memia hudo we nyina wo dan ho a wo de rent eye single room safe container bibia ho kama ana cheme ho safe contain ensu bibia wo no washroom separate bibia ye kama ye besro na wafra ahoman ye edidi so na woni mpanifo adi ho nkomo ye hia no urgently ye hia na manim yante ye besre sirem di kan ye pedan single room safe contain na unya bi watama so e temamwa okay emwa kra ti mam ya hodam de atudwa na besre bemra hodo na bieba poku ase ama nsanwam ne ade nyina ba actually botwe nyina ba na ohwemwa emwa bebia ye wono ne ade na be hadwen enti wala adwa beka La Paz Tesano Achemwata Hitman mal 7 car price aveno dakoman dome abelempe sam potem ho ni nyina no wo dan a fra homan 0557 chobo na bobo numbers no 0557 17 1020 0557 17 1020 0557 17 1020 0557 17 1020 yebesre madama agent seminim agent asem de yebesre madama ibinim ntimisra wo dan hu nipa bia na wafre 0557 17 1020 frɛ na yeni nkomo na yehwese miamia wo de bobo so no benya dan ho no ma yankopon hira mo na menchia me senior man so Miss Ufoliata adenta container incoming MPP constituency chama mechia no pay eni ebusia na me wofa send de Jacqueline Asante wo Ashaman Christian Village and pay mechia ni dollar yaje weje mechia wo munyina yo mate me da se kwadwo Bismarck yako Mr. Hitman yako no say Ghana mpani 40 years say radio eba ise ebe kasama voiceless omo muni okamafo no ene omo ka oma no endu ba bia no enti yesre bibia Anidaso mo bia dwumadi ensu no onse enya politics wa ensema efatima mufuo anase efon man no kankon de timamufuo pese omo ka anase mpo no mpese ye ka bi mo ana ebrebia ne yede ba ebedi hu komo enti yesre mpanifo ebetena se ne di san komo na omo ntu wana mo man sa boys no mi gina bus stop yesre omo enema omo ye okromu ano odene yesre omo okay ya pa omocho mate na papa waje ne bibia na ya me nwa kura asa ni buofu a wakunku abesi yi anadwume nyina so na anadwu nyina anade wada anadwu nyina ade wada you o se kodo se de o ka me tema ba e krompa ba de bia wada si ade ja so krompa de course na course awon ho be kan ahaya kwa ho Kofi late but me ko bi na man ka bi dia me man 10 seconds na fe Kofi nka kakra Kofi ma minti o Hitman kroma say ye ni ye a ye nyina be boa yen e wo say ye hweso na ye ni ye na ye njai pesemi nkuminya because me be nyina na metie and you could clearly see say pesemi nkuminya na ebe moti kroma say omudi
cause say ebeba ne sa na ya chama ebi mu aso ma chama omo ho nti no omo ntimi nka ho asem because o ma che scan ba pe no ma che amom we beje ne de landguard beje ne de we beje ne de we beje ne de we beje ne de nti akwa say peni bi ntimi nkasa cause o discan bi yes o discan bi ntimi nkasa na Hitman ona wo discan bi abetimi akasa da bi ntimi nka hwe nti omo nya ne omo ye na ye nyina ye nkambom na ye nipa koro oman koro na ye de ye mbuman enye ma mpeni nko na ebuman ye nyina ye ka ho na ebuman nti omo ma ye nyina ye ya adwen koro na ye mbuman no na oman ne ye a ebeboan. Okay. Right, Mate me that say. Thank you. Mami mazigi mbrema na fi ono so enka kakra na fi yen sorry so anope. Zigi mami ti wa anope. DJ Hitman. Yes sir. Ebrani ho ebreko nti mami cha wa. Kan anope so de nka me ma bro. Dabi aha Omaro brand afani na. Dabi aha Omaro time no be person. Yo Mate. Because the way Omaro hwe me no me asem. Yo kan wa asem. Ebrani ho ye fast that kese from our tiefo. Omo mo frɛ ye do mu na ase ye do mo sepa. De mom no and the topic no na I am yasement me amba but me kaka kra bi aka me de me pese ma gie di say boys no mo gina say bus stop no mo ye fakadam no mpanifo bi di sikali bi me pese ma gie di tie srem mpanifo o madaruma first the dam say zam ni e even say wa na e wo ba na ense da nye bus stop bi a e wo ma bi a some big points na wo yes, Romunya na sa de so ntwa because e ba sa akromo bo peso kra ma akromfo kra do so bus stop ti bus stop say na ye ma me ba ko kende o ka say Mrs Minta what am say mo hwa mo bag ye o na o ma na mo use operation no yes mo do so bus stop o I be ka say last time be janta ma moto we me peka me gina wa me say boys be e ma mo hwa mo use me na boys na ye de operation o ma mo hwa mo no mo ye ma na operation wo ye na ko ka no beto na say tam ye din di yes no man penfo nye no mutu wana mo because ade a ha citizens na mo genjan o fa trotro ni o mo sisi bus stop yes penfo na na mo mekwa die ka pesa me ma me nua bi na me ne kwa brother like a brother to me from another family a friend DJ Icon. Oh, Icon. DJ Icon. Now what to say? And then ne ho ye DJ Icon and then awoda and na woda to man happy birthday Icon kwa price no but obomi na ne ghetto DJ Icon Ago FM and I know koye 1212 DJ Icon happy birthday Hitman me that's name of Chief Osebo apia oh yeah too much Chanma Mwate Chief Osebo apia na Chief anope me na di dwuma bi ama me nti anope Chief Osebo apia okay yes say otumi fo ntumi wa ana wo rock off abeti ba say Chief wo ho di anope Chief be di dwuma bi ama me papa Chief mame Chief Osebo heavy oye bozin pa any don any lady me that's Hitman me so me that say well mo my family birthday ne to so na fe me wish prophet happy birthday so happy birthday and come up prophet from the picture no eto so mama na fe me wish no happy birthday so happy birthday and come out Reverend Joseph Akwa prophet and they woda happy birthday and confirm nyankopon show wanya okese na fi wakoma so ade nyina embrem so Reverend Joseph Akwa and your birthday happy birthday and confirm nyankopon show wanya okese na fi one more anointing no enye kese pa ebra so we got to go. Thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. I said I can see an executive producer and Shraba Kwajo Samibi. Let's make a say man bizarre pay the sports buyer. Or rest some more Kwajakwa. A man friend was Ziggy Obi. I pay a boy with technical production and a pay. Did you marry the eco social media and so on? And if I said I can see and come out once for Wuti from Hitman. Let me break up. Good morning. And enjoy the rest of our programs.